wo dia santeman agiatum na bronya bosomia etoso edino ne da etoso edu ebako enene 11th October 2023 kropo twediampon aye biafo wono ena ebo sadan okoduma samo hwehwe fidie ama tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba wofosa wa wose adaka onka kokotema mini wose abetie esija so sikofans wose sikofans ideas so Asem Mpe Nipa say ya na abatitibie aha ana abatem panisam ene enkomode na meka cho say ya ka asumdue a eya Sompa Asem Mpe Nipa asisa menteme ho ase eno ana de bada Sompa Asem Mpe Nipa ye be pa ne poma sibre na ye de amaw enya asam keto akra na meka cho say ene fie ha ye de ene efie ha aye de efra no pa amanfo enya sika so motomo amanfo enya sika ankasa asombotom eno ti sabre ya dru Sompa Asem Mpe Nipa so de falas begu so de meka cho nyina ya eye Sompa sika promotion Sompa sika promotion ena ya dru so na meka cho se sa Sompa sika promotion no afeni apa hontoma nene wo manfo atwa bie no wo manya sika agu omobotom ni nyina ne seta wa media company ya dwere ya tiefo ho ni adwere mo ho dwere pa se ewo se dwumadie bi ebedi no Sompa 93.1 no bia no wo ho kwan se wonya sika ade tu botom eno ene Sompa sika no eno ti Sompa sika no ya sema ye ka cho nyina ne se ye wo sika puduo da kire na dwumadie no wo twa ticket no wo phone no so no 5 cedi pew fa 5 cedi ebedi sika puduo umpewe na apede he Sompa Asem Mpe Nipa na ye ka cha santeman kuma se dwumadie biada wo behwe ana wo betie Sompa 93.1 Sompa TV no ye bema usika ashobotom ebre wiedu Sompa Asem Mpe Nipa so eno ti wonofo short code no ena me de bema no 5 cedi pew na de wo betwa no todo no a wo betwa no eno ena betre sika ene anwumere wo de bekofie umpewe na apede he Sompa Asem Mpe Nipa na menematiefo me ka kire mo se ene mema usika ashobotom ene entoma wo wia enkoto no entoma mensode no entoma Asem Mpe Nipa yempon no na wonya sika ashobotom anoti wodofo short code no ubetwa no 5 cedi pe 5 cedi na tutu a ubetwa no eno ene bekire se ye wie na ya click finish no ewo computer no so a ye hwe se o number no ebeyi aba o number no eyiba de a holala na 250 no ene odi ashobotom eno te sadia ubedi no de eya totuo no a ubetwa no ena Sompa Asem Mpe Nipa mema usika ashobotom na wode akofie wei ene Sompa sika promotion wei ene Sompa sika no Asem Mpe Nipa mema manfo ase eno te eya star 256 star uboni yedie eya star 256 star 3 hash na o sende short code a wo number no ebaba beduru a wo number no enya duru pe totuo no a wo betwa no ubenya sika ede atu ubotom eno ene Sompa sika promotion eno ne Sompa sika no yebema sika shobotom o eye kama papa Sompa sika promotion ano den omra samwa bibia bako Ofoshu Sompa sika promotion ano den amman for sika be shobotom say no amman for sre ade dia beduru no amman for sre na so Sompa de beba de unse Sompa mpese obi an wo be kire no debe enti se wo hwa e ka Sompa mpanifo nko ne Sompa workers nko no na nka obia didi agu na fu so sre Ofoshu an wo kire nye de wi asisi kwa ho kire ne na obi busa se sa no mo ya tia enti obi ba wo soro dabi ade ye mawia bo ebibia mu ye pon dis kana mo bi enti we ni de amafo busa na amafo ato powder agusu sa fedie ye betie Asem Mpe Nipa na Sompa de ade bia ni o Sompa 7 predress e fake da
enye fake bibia enye fake ye ka se ye be ye bia no se be aye ye gusunsu aye ti ade bia be ba sompa bia wo tie ne a na wo tie program pa na wo hwe ye ne a fa ho hyem na be bo wo fo so bibia hye ye boko abra bibia boko adom ene ye mama fo sika shomotom tietietia eno ene sompa sika me wo se wo kan wa se bat wo se ma dwen hyedan ko ba kan ne ya na mo discuss ne na no den sika de ye be ma de se wo nye sika shomotom okay eti we ne bo ko anya de 5 cd na dodo no abetwa no eno na be ma kwaye no wawi ni tietietia mo de wo that 5256 astre kwakuwe de nya kohhehye match bia ma ne koturo ma ne kokona bia wo we nya hwan se hwan yi bia ni forward to your phone we ye your phone so I calculate your point ya wanya usika minus 5 cedis and one in take up opposed to more chat for now okay madam ba ko de bi obo so bo ndie mi hundin boda Ibrahim de me ka say Ibrahim we wono hire nyina me chiamo madam ro ma me chiamo mo na mo ye mpobo wo abrepo edwom achi no ti me chiamo na me chia ofake na se me te on kache me chia pa no yire ofosu obi amfa no hunyim na busuan bronya we amanfo bedidi ebedidi peche to obi amfa no hunyim ofosu okay anti sompasika no enne ubedibi na udibi so a udi no e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so ena nopa wona wotwa bi e wo morning show no wo mwadi omde gu omo botom awia sports of one ba ye no wo so etwa ye de odi ye no wadidi agu ni botom wahini enso eba sompa nkomo no obi adi sika agu ni botom sese no yen ni omega yen eni omega eno ti sabre yen na baton ni kura yen na ye de ekwa akowie eno say ye de kowie no nkro ade fa guso eno tu twa nopa utwa wia na wo ani dia nwumre die the chance of winning no is very big and large eno ti Bosta 256 star 3 hash na 5 cd dodo no abetwa no na ebekire de wu ebedie dwumadie omra samoa aginadwa odifo Paul Kwabra David watene kasesi ye ohene yire mame yeboa akua asuama bronya abrewatia enso atenase na chief executive producer madwumadie bema usu kantan krankan na boafo no ne ekoba jese sempremo bema wono sabre o TV ho woni David omani abreba papa wapambo agima Kevin eka producers ne sa ena duana banana ya mensa abrampa otafrija ena bansu ni de se kwaku yeboa omo eka ho eneso omo ene producers ya ena nwumere ye dan wo mu a omo ahye dwumadie kama ne anya bi ede eba abedamo na wona omo ama ye ko social media handles ne so Facebook and YouTube no Kevin wono oyata ese ni ye Kevin fonu mienu Kevin ba kono oyata ono ena sabri na dawro ma woboa ama yakọ social media handles no so ima enso ania bre efrise wono ena sese no sompasika promotion sompasika no wo hweso wo akire ho se ena China jisika kofie aya sompasika o China wajibidia ena wo ho beto from sabre ya yekekan ye de ko bronyan aya sompasika nkwa sompasika ena yede baba abehye yebotom eno ti MCafo no ebo wo ho amoden ya fantia kese ema onimonyafo Blessed Foster ono ena yedupo kese ye nyina yate ase na yeje mfre yeje nwunu na dawroma ena yete babie ono a ena sa kofa sompasika ba papa we wodwi nipa ho papa na ono ena ye chief executive producer Tarawa Media Company wabadjuma papa kofro bofo mpa ba masuketu am yipebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me na meti adwam nam de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so ma metia bibia bokọ de
Ofoso be ma Nyankopon da Roma Sompa ne aketua penti ne me ho oden ne ma nyina ekoyie nti no. Da ne da se me kasa me ho ye de a na me wo gidie mapa ene arehwemu se yetiefo ne yahwefo nso no obia ho ye anwumro mu nyina ye krado ya wonom ehwe Asem Mpe Nipa dwumade no nti no yesra wonom se Facebook no ombetimi akọ no makodom ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV Twitter Sompa TV Sompa FM na nsem ni nyina wa pese wutie yen fa online so no www.sompaonline.com israel bia baby a wo no bia na wontimi ntie radio na eno so na watie dia fa wonto fo so yencha diaspora group fo ni nyina new members abeka ho nti na wo pese wo amano ne wo pese Asem Mpe Nipa group no obetimi ebeka ye ho ana so obedom ye ne a misro 0243 585878 0243 585878 no ama ye hi wo ho na hello na yetimi de waka edom no bre sefatam no ye behwe ne apa ye kuo ne ho ntoma na de sefata sam ye de boa ye dwumadie ene de wo se dwumadie nso ye de boa mo no ye nyina no yetimi aboa ye ho fi se benkum we no edware nifa na nifa nso etimi edware benkum to fo so be ma wadaro ma ye nto dwumadie ne so no okay na ana ye dwumadie no ebeye nkomotwetwe bia ebeye hu na ebeye ho e wo Ghana memha ene wiase afa na nyina na santimam ebetai din ene anwumrei ene ye ne kofa bai ana se pani a yato aba edi ayi no was 7-day Pentecostal Assembly ono ene Mikai ade ene enkoma ye betwetwe no ofie ha no ene ye pese ma wiase nyina hunu se Nyankopon no ankasa ye som no kwai biso no amanfo bi etwe ne ho daawre nanso so no de Nyankopon asra ne ngono no asra ne ngo de akrupo twedi ampo asra ne ngono na wasra ne ngo eno ti ene tamu chuku ye koya futu sam na ba ene komotwetwi bi a ye de eba fidie we so no ebechia manfo nsam ewo Ghana mema ebechia manfo nsam ewo Kumase enya asem keto akra president Sabrey yaji no twamtrani yayi no a wono ene sofo pani a woda 7-day Pentecostal Assembly ano Mikai ade ene wo fie ha o Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi ni so ene ye ne betwetwe nkomo enu titamu chuku ye pese wote nsem bi wo wasum na yenhwe se Nyankopon akase ye twene ho manso ana yenhwe ade bi ye besua ade ne ye bete nsem esan ewo yasum wodofo na futu sem a ye de ebre wo no eye tie na meka kire wiase nyina se sebe praduasa baby atomfo wo bo no kwekwe no na ehu ehia no yie pa se obi ampa futuo ani atenatene ho de a Sompa Asem Mpe Nipa ye ya fatu ya matiri so se anwumire bia no ye beka ka wiase nyina ye beka ka Ghana fo ni aka ka santeman se ewo se yetu ye hofo na dati ankwa mabi no yanko akoto amanie na yanko ankoto fene onofo na futu semu amede ebre wo no matuni din se respect obuo sana matuni din respect obuo onofo se ye ka se obuo ana respect ya obi kura be ka se ene de be se ye ka se e won se ubu nwia se ye ka se e won se wode anidie ema de anidie se fata no se ye ka se ubu pani a ubenya nhira firi mu na pani so de anidie anaso obuo ema koda eno ti obi se respect no reciprocal sami buwo na so abu me sa na dodo no a etumi efa no ekwai bi so eno ti yen ya ka mamu ha ya Ghana ha no de empempi ya ne de ahye etirimu se ewo se akoda enkuto enebu pani ya ha no ekwai bi so no sa na ya ne efa no eno ti krobia sante kotoko kra ka se akoda de wuntumi ne panimu enkasem entumi enibem ekwai bi so no ya ne de anidie ema mpanifo no se ye mapani no ehu ne mfomso ewa akoda nanimu a ekwai bi so no na watietia nanim
ɛno ɛyɛ nananom ɛna yɛ no saa ɔrɔfoɔ ɛna nwumire masɛm a meka kyerɛw no sɛ hwan ɛna ɛsɛ wobu no hwan ɛna ɛsɛ wode anidie sɛfata ɛde ma no sɛ wokɔ yɛ fiefie mu a na wokɔ yɛ nnwuma mu a sɛ wokɔ yɛ asɔde mu a na wokɔ yɛ dwom yɛ nnwuma yɛ dwom mu a ɔdɔfoɔ yɛka sɛ obuo respect no a ne nyinaa no etwafa saa bea no so nyinaa na mibusa na nwumire sɛ hwan ɛna ɛwɔ sɛ wodi obuo ɛma no Empepi sɛ yɛka obuo asɛm a ana respect yi a ya na amanfoɔ dodoɔ no a ani akɔgyina mabunu so ana nkɔdaa so ɛyampa akɔdaa deɛ ɛwɔ sɛ ubu pani na pani no ɛde wo osubuo ɛma ho na ɛkwampa bi a wo akɔdaa wo de pani ɛbɛfa soɔ ɛwɔ obuo mu no ɛna otumi atu nhyira ɛde bɔ wo ɛno nti ɛna nwumire yi sɛ yɛka obuo a ɛwɔ sɛ ɛmabunu ɛde obuo ɛma mpanifoɔ mapa sɛ yɛka obuo ɛnkane bu kɔmpɔ kɔhwɛ yɛkyi a ɛnkane nkɔdaa no ɛne ɛnɛ nkɔdaa no yɛmusa sɛ hefoɔ na ne bu adeɛ pa yakɔfa bibia baba bɛsensɛm wiem sɛ kabi ma menka bi ɛno yɛ amamuo constitution ɛno nti ɛnɛ akɔdaa koraa no a no gyina kasafonyini so kasafidie so ɛso papani ɛno nti akɔdaa ɛnɛ asɛm a meka kyerɛw ne sɛ wom sɛ wo sɛ pani ɛdi obuo ma akɔdaa deɛ nanso ɛnɛ mi gyina akɔdaa no so paa ɛfiri sɛ sɛbia ku sɛbia nyaado mpanifoɔ nkyena wɔ mo adie no wo akɔdaa wo ni bio awia ase panimu ɛwɔ bra yɛ wo no ɛne ne mfie no wo awia nhye wo saa ɛno ti ɛbra no bra no sɛ wo akɔdaa na wo wɔ abusua bim wo akɔdaa na wo ne panifoɔ ɛwɔ fie bim adwuma mu a mommɛmfa anidie ɛma de anidie ɛsɛ fata no ne anya nhyira ɛde afiri mpanifoɔ emre bi mehwɛ Nigeria film bi na sɛdeɛ adeɛ no esi kɔɔyɛ no anokwasɛm mehwɛ kasafonyini so sana mesia fem kakra ɛfiri sɛ ababaawa bi a na wɔkɔpɛ adwuma na wɔkɔɔyɛ no na adwuma wura okura watering can na ne adwuma mu wɔwɔta flower no eti flower na wɔwɔta no oduru hɔ no sɛ na branteɛ no sɛdeɛ fam no kɔɔyɛ no na wɔne ababaawa na yɛ bibi pɛn etu ohunu no ɔse na wobɛɛdɛ ha no nyamia no kura nim ni sɛdeɛ ababaawa no no wɔ sukuu pɔn fɛ no wɔwie sukuu ɛkwanya wɔde adwuma wura no faaso no na nya asɛm ketewa na ababaawa no anim sɛ wɔne adwuma wura no ɛno nti abrante baako apue fira adwuma no ɛbaeɛ kasa bi a na ababaawa no ɛne adwuma wura no kasa no nyamia no kura nim na entwa yie ɛno nti no abrante no asabra no asiesie ne ho aba adwuma no ne sefamye na nadamfo baako a na wɔka ababaawa no sɛ agyae ɔno deɛ ohwa yɛtete ne fie wamfi nadamfo no koraa ɛno nti ɛkɔkɔbaa sɛ wɔn ba interview ɛno nti no ababaawa no koraa no odi kan baayɛ no ma no odi ka bɔ nasum man na anya hwe ntro de ne nse fefa na sumu a enu ti na damfo no ka je se gyan na humu ade wamfi no kura enu ti ade interview no ahyehye so no wakotena akomwa ni mu no ano na eya adwuma wura no na grant interview no enu ti abra wo hu se wono na ya adwuma wura no na akachi na meka mana kwa wie sei meka manakwa akɔwie na amafoɔ sɛ menhu obi ne dibre ansa na oduobuo ane anidie mapa ade ama no ɛnɛga na nkɔdaa no sɛ wo spray wo ho na sɛ wo ba ɛno ko ne sire esikyia wo sɛ wo kɔtena kaa mu
na se duru baabi na so asiesie ho ebere bi na me free aha ekokrum na mazini bi utimu senatade no ababa wane tan mazini nchen no sede na wo si prepa no ho twe ne ho no ana fitani nso na adwene se ono so watua ne sika nkwada wo yode oye ne be frofro enu ti akonwa na esa ababa wane tan so no watwe ne tofa ena odi atena fa enkyere ho enu ti se wo bu obi a ana wo de ne die mapa be ma wo bi a minnuanom enketua mu wie suku foforo minnuanom ketua mu kopa adwuma foforo manhu nipa no dibia ansa na de ne die sefata ama no empo se wo baba to the bottom of the staff kra no sabia ku sabia nyado se wo cleaner ana se wo ye wo chima security a unnim ayonkofa wo ne adwuma wura wo wa bra bepa adwuma obetumi aka bia ma wo uju security checkpoint to de na wo ye wanim wanfa ni de se efata ama security no enti akoba se security no krampo no woni adwuma wura no wayonkofa no won se wo sobere wano no nti adwuma no yamfa wo eno ti ye de futuo ema ye maamenom se empempi no duru baabi a ya na foundation no enso hu hia pa eno ti ya ye ntete nkoda no ye na nyansa ane nimdeɛ yenya firifie akwai bi so anonti ene nkoda aba no emfa nidie esefata emfa emampanifo efrise ene ma asem wa meka nyina ne se menhu nipa no dibre ansa na adibu ama no ebia na ba bia wokofa wokopa adwuma no ebia kura na ho no last point nti adwuma no bo wo no wano aduane abo ene Ghana adwuma peso ho odin ye pa se yeyi wadi a obebransan wanya bi eno ti meka kire me nuanom ketoa emabura mo apia firi sukuu mu no se enkyere ho no eturu babia edoso se de ne die emampanifo a empanifo betumi aso yensa empo ede yakọ baabi a yani ennaso ne akonya adwuma ayo pani betumi asonsa ede wakọ nananom ho amakwai bi atumi abia mawo enoti enanwumire sen na wusua ade afiri ho esansa wanfa nidie ama mpanifo no ntino ama nnwoma ne abrabọ no eya akọwie ubasa eduru baabi a opportunity bi a wo na wunya no wakọ se ho eduru baabi so aya yanhwe yentade hyemu ye enen koda na aba no na wanhwe ye no so ebetumi ama ho akwakyerɛw akwa bi so enu ti ye maamenom enafutu amede ema nkoda yi mesre se nkoda no afirifie na wo ofiradia mesre se ya yenhwe ntade ehyehye wo mo se na nkoda na tie futuo no se wo mo de ne die ebema de ne die safata wo mo a ye wo nkoda bi a wo mu wo mo maame no wo mo papa de wo mo beka na ofie bia no wo mo fa nye gaba enu ti suantie enu wo nwam na tikopo eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samwa yo Oforisuo be ma yenche ya tifo ne yahwefo enenso ya da nyankopon de amaye ene nyame ama obi na ebi aso na ebi so enwuano mo mutie ne ahwefo so megidi ese sa na ye kono futusem de enya de ebetimi asesem da echese ohwa ye programming Oforisuo ya chance ahwe ya ye programs bebre babra kateche obeko no ana ye ba ha no do di jayen aye fapempa aye ma ye koyenim eye futusem nye obia na obeto pani ofie nye obia na sebe obeto nyansane ofie na ofie sebe uni futufo ana sebe uni nyansane bia odefo ni kire Sompa Asem Mpe Nipa eye denya na no obi se okwa kowu ana obi se ne yire gya no okokunu obi se ni kunu gya no okokunu ba wotie futusem no wagya bibia manaka eno ntina futusem de eye yenchia oibo national ene ke du bema ezi oibo de so na meye wedding me chia obibia kwadwo space bibia o ye chia
I used to see Angelica Kakawai, a brantia or to collection. Odivo Azaya, Ubia no area chamo. Kaya do Bema, gas papa Pafi. Oforisuo. Almost said Nasama walking. Santa Fo Casabiso Brandy and one bed. Oba we aso ameto maame no papa nti dress ya o maame no papa vra sama na meka nche say be dress yi me makasa asem se drum be bi hono ma o maame na de bia wo pese o kan bebe che no on tran wo da wo nipa ye wo akola to ho ye ne wo faasi ye friend say kwasi Sompa oba so ti ase ade cha ade se nyina no o peja oni papa ni mbone se first no oni me yedin but ne ofiti ha na so butu suru anu abodin eyen kakran na busasa akola wo ne hange na ode ne kwatra sabe esirim eye dan na wo na santia ode ne ko esirim no kasa ba na ede wo kosua esirim kasa sanso na obi e wo ni esirim ode ne ba ha na wo yakola sabe utwumu tan obehu ni kurom kasa ko obesua asante kasa so bebem edumre bi ho no ma de pese kan se entra o ma wo maame nka nkyere wo se atale a wahya de kwa adwuma ne nkwe yusu boss Oforisuo ye ne yetete edumre bi a wankasa me ebi a me beda ma ade akea e wo madwen mu se o kyena atale we na mehye eno ma bi ho enkoyi a wankasa hu ba woni bibi ye won krofo bi o ma yo mo adonke o ma toto mo ni awe ka obi nka bi utunifu a wonfa ye kan kase de ni nyina kwasha awofo a minima wofo bi a sebi otu ni baba afo no atem de die kotwu babraman o ka kire ne maame odi oye kolo maame wani nte chame na menye de meye obrane ebo ne bede ena me de mitufo na mitufo ma wankasa na wadress ya na wato atade a odi ba adwuma no masa ade a odi ba ne ofie ne amfa ma adwuma mo e wo kwa bi so na maame kasa ase mo nkyere Ghana man enhwe obi ho ansa ane watie na asem ana wa respect no ade na wo kan aya de sua pa me se TikTok me repa ababa wa bi asabi wo ko afie bim awade na one na danfo na ko yusuf nice private car na oba afie a wo ko mu no na papa na brepa ofrefom kwa so na eba futukwan na watwa bode esu no tika no do no wo gina no senka o ma na left Oforisuo o gina no busa papa no no se papa de asama no so mi kotodwe na nka oda ma ko ya wo kosu famisi wo ma o hwe papa no papa na on fele kai na dan fo se o da bi yemfa no se ja not no say fie wo ko ma wade no na se be ma no hia no Oforisuo be ma ne papa digade Oforisuo do me be ya futu sam e ya desua na obi wo wa movie ya hwe wo hwe ne kwa but e dey esi ensi kura na ebesi e wo abrabo betimasi obi wo hon ma sabi adwuma wo kom no papa na wo ko hu ni mire bi no a wo tia ne na so a wanka me sore no papa ne ba e no ye pani wo edru me bi hon ma mo me nkasa nkyere saa na wo maame no papa wu pani bi anifia eno so be ye den wankasa yusu box yusu wadwen se ade amafa hye de meye ena awia yo se me kwasafo Oforisuo me hu two girls bi on na wono wankasa no wo ba na wono ahwehwe obi anim wono ahwehwe obi anim na kakra bia no atwe na time so be brenze wa amre in fact na no odin na obi o fitam obi anhwehwe ye de be hwe Oforisuo na wankasa ye hwe no ka hu sa de na wo de tete no kata hu sie no e na wo de kire yo edu mebi ho no ma check ho hwe ade a wo ye ne ofie no emfa madwumam anase nipa wo beto wo de bia me kasa se wo Oforisuo wo mo aye kwa ye hu wo mo ye ne wo bo nsan wa ye chia wo mo good morning no wo mo na edu anumire a ye sama ye dan ye mo mo du onwunu o ti ade bia nipa wo ye no abrabom bia na emfa ho sa no ma we anya hanko anya dwuma nko baabi bebre wo bi wo pa dwuma Oforisuo wo be bread ho ase wonya dwuma ni wie pe man kan cho se me ko supermarket be pese me bo wodi me duru a oba no fo ta na so
me busan say no man kwa say chesa on fi me kra dem say mame sa na ye wadwuma sa na wo ye wadwuma enso wo be pa adwuma no seven prejudice wo de ahobrase na ba yo edu me bia mo me nhwe ni pansa woko hospitals na obi wo ha seven ni table so million seven no masisi sunti no the way si treating no e good one kasa woko ya wo de disposable cap ene seven esi so no enframa fa na aboato atwene ye chenzi ni akofa besi so no when that can gusu enko ye cap ho papai wadua ne de ba ne rubber bowl mu enframa fa pe na hiregu obebi so na ya papransa ni sa no no when treatment na e bad very bad na ni nyina so ya Ghana henkwa manafu bi me kazi bi UK wo so ko UK shop na ko to broni ba oba na o ti shop na no na wo pie se wo fiti ya pe the way we say welcome nyame ambata obeka so pe wo debi o welcome come on tade no ntokwa obeto aha wako obi wa o ti from desk obi aba na sabe wono na wo so entertain no na wutimi de ne ba na yedi bitua wo ka no oho ye busi na asem kra ovi de ope no wo ye no ene kra de na mafo abai ade ye hihye o maso ya friend sei e hye na so mienu nyina na ba de na wate asem na no me tofum nipa ba mienu na bi kuta secretary ka ba hu ade de hye na so bo na ben kra na wonte na wo twa kwan ade na aba so Ghana hai Oforisuo me tofum no na bi kuta me kwa secretary ka ba hu ade we che se obi timi obi wo office obi bu yede wat san wo se entertain nipa se bi obi ba nipa ne ba ese wo sere unya kasa de mano na wo kwa me call Sompa in fact a man no more from Dex on the way me see welcome nipa no efe me call shop we the way a man no see welcome nipa no entirely kwa shop kwa decent but enya Ghana ha obi wo ho no ma che se ohun se we ye boss we ye pani ne we ni omono samoa o we ni abrewatia we ni ofosu we ni sofo pokwabra enu ntina so waba hadia ene sesa ade Ghana sabe I abroche na da do ko no ma I president omo prime minister wokoto shop akoto ade okuta bicycle wodru no odi chain asom no lock no na mafo ni ko nya twa picture wodru na e line ha no ko nya line mu bi aha sabe prejudice we need committee kra no your background ni asevu na jaw adi asem na ekwaso Ghana hasad my committee we need committee omba na dey chairman na ya seven na jaw wo betu sergeant kura kofie kura chise zari edi na nwe package pack ni fufu sai chise Ghana ha akwa bi mo se Ghana pe enko na wo se wo ba pa ade cha na adeka Ghana pe na duro ba ko pe etimi sa yale 20 Ghana pe eti no mabi hon ma asenke Ghana go dwere ho awon tiase ye be sere wo obi aboka ye na dwuma bia dwuma wo ba be ye bio se wo ye national service wo be ye wo na ye twa koma sa company ajo ko ye dwuma sa akwa be ye national service akola yi ne ho dwo wo bi okura na wo be national service wo kwa na ye sa twe ne se da bi menko wo timi nya dwuma ho no wo ye twanika and then na mafo abada bi wonim se na nia techan the boss wonim se adwuma wura na nia techan na yire eti di opa no ye no edi ni babia so ni me pa I'm sorry Ghana nko I'm sorry enim ka ba ma fom na yire all come sorry just we loser oba fom ni kuna all come honey me sorry no you loser wo so hu wa wura kire ne pen de bia wura kire na no so e Oforisuo kakra ye kan nanse mum ye hu nipa ni di bia owo mum ye hu se nipa wo ye se ansa na de ye kwa me se ye hu wo mu ka cho me se ma che no wo mu an ye ba so e san ka cho me se du onwunu Oforisuo man fansia okay du onwunu no eno any full stop no na me ka chiro bibia se ne mema sika shobotum eno ene Sompa sika no Sompa sika promotion eno ena ye de aba na Sompa sika promotion no efia no pa no amanfo dodo no an nya kakra de ato omubotom wote ho ye de 5 cd pe ma me fa short code no ma se wante de a ene mema sika shobotom ti na me gina so tap so e ma usa no star 256 star 3 hash na watchuso Asem Mpe Nipa no eno ni dwumadi a
sabre obepe sika ewo so eno nti no code no na mede ama no bra no ye kono no amede be ma eno nti unua nte ye de aka kire no se sabre no de Tawa Media Company Limited, Sompa TV, Sompa FM, the Yakofa, Edia Banano, na Jumadia Yadu so Asem Mpe Nipa, Nipa de Penny Wasem, Mama Sika Shobotum, *256*3#, na what you so Asem Mpe Nipa no, 5 CD pe, Dodo no Obechano, and no and a bachelor se Ubewini, ana Uwini, the Obewino, and then you may Obata se Befreno, na Yeneno Atri and Komo, kama pa. Pokwa bra ya dasi ene efutusem respect ese se yibuye ho na yibuye mpanimfo ne yankora na etimi boa ya brabone ya setena na yetimenya nyankopon ne modum ne nipa ene modum bra nyankopon wo hire nipa but wo de fe nipa so ansa na wo de abeboa ete bia say nipa na oba bebo that day ne nipa no so ba so awe nipa no se ne bebo o unim kasa unim se se di ensa kra gu echi ti bia wo ne ye bia be ye nipa no be sa ho be de obeko Oforisuo ye ka simwe no kanetete no na ewo ho se panyini hia akora wo kwa ho a ene ye obeye Emma akura no etia no body mu ase da good evening or good morning o ma good evening or good morning o the way akura de besi achia maame no efe kwa eti all kono bo se na akura na twanani na maame no so twanani no mienu nyina ni ma yedai asa aba bihia adentia panyine ne ka ntrim se akura we obuade o akura so ka ntrim se maame na jeme so o ne fe eti se next time se akwara no chiri na enam so wo chiri nti no obehunu ko be fa so obeboa no kane no na wo na mintimi hu se sa tetifo no motwemo ana aka latogin minti ase na akwara sha panyini a wonderful ne slippers na chero no blaudi agroko bomfuto aguani ana sa o sa ho no o hwese wo ne wo mie no entirely because spray egu no ho no enye bi ne gu panyini ho wo bon no eti obe fun way aya yenhwe emaba won ye no mu tracker ne mrante na omo eni kada omo to no yenhwe kwafa so no mu tracker mu abra odo ho koka no na ne tirinwia na se nani na wa yehye no obutime tuaka etu tracker mu a ne wo twe to kon kakrakra ne wo tare seat no na ne wura fi se seat ne kurampo no sa ka ne nchemu o mate ne kwa wa nworo ka anim efi wom to de no ko bata ka ne fi no ne wo je nipa na wo bata ne nche no because wo pani wo bon respect so ya baba na wutia fabi ebe boye papa one day bia no wunshi ade ebeba wuyi ade ebeba nipa wo de bra wo no sa nipa na wudi na temi o kan ne Nigeria for the be movie pa obe na adwuma wura no no nkasa dane kinina no kinini. This is 93.1 FM. Na or the letter neba. No shene so shene from. Na ba cha adwuma wura ba. Uti make kasa onye nipa na kasa ho no. Bullshit that man. Ya from adwuma we is an microphone na umwodem ni yi umudi. Adwuma wura so na ne kasa yi o. Wo be pe adwuma yemfa ho no de wo ye. Ubi evu e kire nipa. Na Nigeria for the be a movie ba. A story na hom ka wom. Black aneno se wo hia panini asabin producer. Wo fiti kote na wo se panini no wo hia. Na wo se guochi. Na woni monyinya because wo be hia na pe anyansasem a wo be ka che panini no. Asem na be ka. Wo pe kwa be fa so be che ne yie. Ododori aka bia che no. Man pato no te sei. Na wo so hira wo. Soniema wo diem ni keche si panini. E kwa gine ma na so a. Panyini kutade udiem nika kwa jene bag na udi edina chi na bonkomo na obusabusa wonsem efie be mu na ate yedi bi wo no mo a wotimi de atoa wo efie wodi omu ye kamba pa wo omu nim kasa eyade buo respect mami emesuku no empeja nkuduru ba bia ebedrum le bi no wo yedi beba na nso aka fom na wo yedi na san
Because abrantie bi asabe ene trakem na papa bi o trakem asem nya kada papa ne se no uska pawo sata na bo akwa na ye fia no uska o trakem ni mo no ana ni sika anso ana metini sopa na abrantie suso mu ye mpanifo wo so dem ono kwa na mamsu ya watuturu mu hwia na mu ye mpanifo trakem mu a o se wo se mu dwene nkura no ho no mu se nya bidie panyine kura e kasa oh miura wada uruma sika kura no nyese ni bi on mi kakra na emu miura ne fie papa jai maseda adwempo ne kutam o kasa na nyina asa na nyame adom na onso frene ka be pake ya papa ne si ya be fa ne kotra kene no na mo amote ho no nipa mu di atenye no mo ne madwobri obi so timi tra kem ne wonya soja kwan obi timi tra kem ne obi akoto form senese de ama no ene madi buo kasa ene ni die keke no otimi hie ne yie die o kem immediately bra min kasa bebre yentin si nurse fo na mfam kasa am na wiye min nwanam nurse on se mutifia yem poso mu no musu ana bayo ye posto wiye ye adwuma 1 week pe ukoyi panie e de bobo unua tom na nya yare sa no unua yare da ho o se yare we de enkan yi na nurse ni ti ho no wo chat telephone o chatting boyfriend phone and so was the bomba ye and makosko do actually no invest ye from adwuma ye fa wo adwuma no a o konya trans on bra mobile phone one na chat ye edi nkomo ne send girlfriends and boyfriend home so when am tiktok na sedi nko an nyame anya do no kobo pane na udom pesu do de kobo ama wo to achia ana unufo ese jepim ana unaba kotwa koshem bra adwumboni ekuta binom ne ye yimunti no ana mabra boni koye no enti yen respect nipa ye hu no ye wo sasabonsa bom ye wo motia wom ye wo nsuo ba ye wo homa ba ye wo bo ba tumi nafra ba hwana wunim no wonyankopon bofo so na mu bia na seta ba betwa ahwefom ba da nyankopon bofo ka cha se ababa wa bra me pa twemficha me kwa fa ojimi ko what did nyame atem ne wafo no akwa kosia wo wi asa akotra so dem ewrade mewu ana mewu me ebuo emra wu se wonim buo a ko panyini bi wonyini ana ko busa ma me se ebuo ne de statisua se usua di buo ne die na etimi aboa enu nti na emaba bebre munya kuno because a bema no nam na bema ne bebo wa respect ni buo ni mu nti no bema ne beko bema so e buo ni nim die ni nti no oba ne hye won so beko adwo onya bi nye he sika so onya bi ntubutum wonya ni munyam po mu nipa onya ni munyam da me na make your last word se wonya ni munyam a na ya de buo mu nipa wo mu nipa na bebu hwan eteni munyam onya bi da because nipa o hye no atumi waje woni munyam atangu so ase no to wasase na to na dinti suenyansa ni bunipa ne menyame me na dana wo be hye nipa ne nyame bofo ba na wonim yensu de na ye moa ye ho na ne die ba bra we na kwa na wotim fa na wo sere kwa ewrade hye obi oti ne kure bedase abere watia ofoso be ma medase na ye nchia ye tiefo ne yahwefo nyina abiem na enne Peter Asafo Moonlight o se de odi aba no so de edi twem pawuli ewo manso mpotem wo ne SK Bolas mu nyina mo wo oboase ya chia mu nyina na ofoso be ma adibuo na ye kana ya de bia hia papa sa wo share trusem ni mo Exodus 2012 okwa Ephesians 6:1-3 and after Deuteronomy 5 verse 6 no ni nyina ka asem kro na wose di wagya ene wonani na wonkwa awale asase a Awurade wonyankopon ede ama wo no so wose wei ene mransem a edikan a wose bohye so yedai etechire mu oduye na ya pepi na ne yeti nsem bi se ya ye nim se ye ni ana se yesia ye free wono masene mu ana se wanemu eba ye no omu na ye na ne yegya omunkwa na wase ye de sabuo na atresem na ka ho asem na de ma wonom eya ne ye refi se obia ochen yen se ya afi se ye bosome kakra ana se wone ya wofo eboti penso no wonom so betimi ayegya ana se bia ye nana ya hwefo ne bia ye de obuo ma wonom no na sofo ka asem bi
se wo ye obi a wo mu ade a enimonyam kora wonya bi da yampa se wo ye obi a wo bu ade a anase nidie wo ani so de manipa a enimonyam wo fa ne kwa wo fa nhira kwa wo fa ye die kwa wo fa enyi kye kwa wo fa ennepa nyina kwa efise ebra wo bu ade na nipa kanfo wo kora we de nyame nhira wo asemesi de obu ade obenti de wo bu ade o wobehu se na wo soro nso asom ena wo akora we de ni tira na ni nto mu ade wasoa ne men ena wo wafa ne men no wasoa ena wo mu hwe wo wi ase wo mu nipa bia yese wo mu nipa wakwa kobu abo wo nwuram yese toto pakọ wo de wo pakọ akohia difo obi na nesa wa mo wa wudi na tamu afa bua ma no wa mo wa wo kina bi no obekwa akoto obi a wono so so ye gengan ya wo so de wasam kọ no so be yi bidi ama wo enipa dodo na de wonom ehawa hodo ye ha wonom wa abrabomu eniema bi a esa wonom ankasa de bua na wo mu onte no akofa sunsu asobọ na edi abre wonom no omu de akọbọ adum ni adan omu ma menum amrewafo papa ngwakorafo wonom na nanom a wonom tetete mo atwo mu ani ntwodo ma wonom two mu monto mo gye na ewo no omu na beye se wo mu ne de akoso ye wonom so ena me na na otifie ena asoro mani pa nye ye obi timi twene ma me so se kan ena ate wo na watena nipa kwa so watena nipa ye die so watena nipa nhira so mani pa nya ahoto ada ne manku kura pa me nku nipa bi abiem na ode kwa akọhye bayifo nso no onim sene awon bone asori giragina senimo entimi wo a yesi adete wonto ma bra ye bodin no obi wakra hu bi wo hwa wote one corner obe wan so no so asomutwe afia ba so dai na hu maame enim yo maame a ahunhun bi a ebufu sem ne ehysem wani enso ade no wani a tranto nte no wo ma so wasemu wonu ma so mu no mu na eye wo saa yesi wu trimu fan a kiraman onchew ana se wudi asempa so so wo misa wuti ene nipa bi mu ade na omna samu e kan Ghana ase no monko na especially ya bibi mem ase nom ene bibrem atoya ase Ghana ase nam de mehu se ofoso be ma majority ye ni me pa choka say I'm sorry onim ka simple words onim ka say de ma ya no ma anya ni ye facha me bi nsi biem ye nim sa de no etu be hu se nipa no ye se ano brebre owe na ma ba to akoma show no akodu se kurapo na bra obeka me pa cho no e bra koma na se ma bibia to din na so no Ghana for do na ye nimu ye enti abibia no ade bia be ma ye nhira kwan ye bie no na ya nkasa na ya sakoto ne choke ne ya sesi ne wi a ne ya de kwakobo adum ne adan ofoso be ma ye ka che nipa bia se enye ya nkasa ye wo mu na ye 93.1 FM ye wo wi ase ye ne ahohom yene enua yene woma yene nsuo ena enam asase we se so me kai me se kwan bi otiase o ka asem bi kire me se kire ni bi no okwa akofro hyen e wo kumase ase bro no baako na wo okwa na chi nyina guwo atade e hye ne hu nyina guwo na opanyi bi akokora bi a se bie so se bie ku ne ho anhye da entesa na o ka chensa baba wakata wo ho ate na yesa entimi mu odache behwe esi nso bu wakase pampam me ababa wa itwa bo papa ya na papa yi koye okoye na enu anu na baba wa no konyem ye afitwe mo ekonfie mienu no wonwo ye omukọ abisa ansa na wonu hu se mle bi wakase tia papa bi papa no onye enipa je se de na ohunu no wonu na akwa akọlọ okenisa saa so na baba wa bi nso ono so saa wo kwa akọpa adwuma eno onu kọ hia papa bi wonim nipa ne da sa adwumawura ono ankasa ne papa ni mpon okohia no wa fa papa ya anya gaba adan ya papa na ba betwene ne ka ho edi nti na wose obe papa twere ne ka ho nti no behwa atem didie wei ena echi ohun se adwumawura papa no obe ya dan wa ankasa na obe fa document no na wasade asa wachi akope baabi e de afa ebi nso so a na dide ne your opportunity time ana se opportunity da na wase wunya winhira eti ya ka kire wo bia se enipa wote wa ya no abuade ene nkwada mpanchia kan tete ni se mi se ma bless say ukọ kokra na sa akra na wokwan ba wasa ochia no eti me buawo
ema wan kasa na niema bi wo ho a eyi wo firi musuo mu eyi wo firi asan mu esansa abakosem no ye sensensem bi ebi ti so obi anu okọ baabi na ja se kwan no so wudi ni bia ba betena ho woduru wa panyimfo abochenku okwan ni mo no ochi ayerom se abrante abra betena se wa ase num owofro duru wo hwim on na ekọ no okwa ya da wudi ni no ekwotwitwa na wo je ne kra firi ni nsem eti ya ka kire wo bia se eye di asempa de wa mi sa wuti ena bi sa bebra sofofo na eje nkofo sikadi enso mo nyina mo ani enso ade wo mani etranton ya yete wo hwe bible ni mu aye Matthew 18:18 wo say de ya cheche na sase so ase no no ya cheche no soro enipa kasa nyamisho na wu nya nhira nipa kasa no me nsabomla wo so no ena wo mu ade toto pa ko be hudifo wo de ka hye koduru emeso mu nto kwa mu da wo de yese no so no na wo soro asom wo nya hoto ene yedie wo bla bom denti yesra obi ase won hwe na nipa bi ya obehu no emu na bomfia ehu di bla wo ye enhwe nipa ko ya sa na di boama no na e bia wo no ene wo nhira nkasa wo kwa akohia e wo ablabofo so be ma yese adro we na beje wa e ya atrema benyansa fo so no yebuni be ye nka na semeda asema me fa no nsi okay enuti emperifo ta kansa aduane a wa metoro ma me buchi aso no yechi enuti no yemhwe ntade hyem eyie sabre na betumi akofa asem e de abreye ena bio ade bi afre no code of conduct no se ukọ adwumakuo bim ana ukọ babia ye demra ye adwuma pa no a de ya hyehya ma wo no mesra so obidi so odisu a untumi enya asem e wo nwumam ene faako a ya hyehye mra ede na odofo ansa na ye bekwa ahoma no so na obu asem no a ye de ebre wo na nwumire no onso wakan bi na meka kire wo se akonya beba wo befre nko adia mema osika sa shobotom eye Sompa sika promotion eno ti code no eye *256* 3# na wachusu Asem Mpe Nipa dwumadi no efri se anwumire ye na akrade no ekura ye me na metumi amasika na mede ama watu botom eno to frɛ wie ye no ano bokodu no wo frɛ na show no so no ano wo a wanyam anwura kora no mema sika atu botom emwa komantu eye *256* 3# na Asem Mpe Nipa no achusu eye 5 cd dodo no abetwa no sika baba be show botom kama 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Hello. Baby afre wudi. Because you send up a see the passing down. Panipa yentio. Oh, no futura mo de mai numre de ye papa po. Ni empenyu bia e wo se ni team abribia. Okay. Hello. Hello, Boso, my dear. Peter Asafu Moonlight. We do Peter ni WhatsApp Moonlight. Obitu mechiamu ina onye ye mechiamu wadi. Ya ba, ipe dio mata mo yini ama gwenebe. Na Obitu dio dia be dey ba. Dio dia ba dey. Ebi se, ye take ibu die. Se nipa de la nuclear cell do dia dia. Eyi mpingi wo akrabo. Oh, say name na ya be. Ye the boy si ya ye gi ai me ba. Enta ne ti nan ka do ta para. So nam kwa na pe ni so ade a. So di ni ko na kwa oje. So de ko sem. Ene ko mu se pe ni so ade a. Wo mu no ko he ko no pa ni kan. Ye no me. Ana che na eti so ya ti ti ba e mo e. Mo me ti ti ba. Na ye pa ti wo ko te ni ti ti ni empala no. Na ya mo mo ma pa ko. Na ye sai e preta, you me ti ti da me da so se bia. Hello. Hello, good evening. My Sompa Nipa udi baby afrefre. Ini Abdal. Ikasafri Kenya sabri. Okay, yentio. Nyankopon shira ni afutu ba de bi na wadi mai. Ni tu ya fona ni wadi ya tisi. Nyankopon shira so pa de mama kama fabio. So pa de mama kama Nyankopon shira.
I saw him walking in the building. The fence, you put a lady. That man and I'm a coin. Sana, you could see what I didn't say you now. I do now. I will run home and chat and get me. Did I wear myself? So you done. You am Cotona, my name. So Kutabia, you might get. Mammy the court number. Yes, you am. If you want to send you an egg, no. Yeah, the Dakun is on egg, no. I doing fine. Was helping my country to look down. You see, Badia, I have tradition, but one far was a issue. You know, go on to the Magan, Amen. Hello. Hello, Oforisuo Bema. Ye. Mechia oni wa beja fonyi na. Ya jo so hwan ye. Ohene yere mechia no. Ano tene. Enso mama kan de nya mechia mo bebre afutu mo de ama enwuma die. Aboa me pa. Okay. Mechia de nso afri. Ya mechia mo pa. Okay. Hello. Hello, papa. Hello. Mama, you. My jo so pani within baby free. Let us show me your baba. And I want them. And I want to turn photo na me bomb and I want to turn. But then if I do, number number to just send this canoe. No, I'm saying, I'm afraid because I'm a number and go. Dear, some Pasica no ana. You are trying that. Some patcha dear uncle, and there was some Pasica promotion. And only a babu one and you made ye. The patcha, some patcha dear, no, and some patcha dear, your bear home, LPM no enche number no medibabe to gamma wate. Okay. Na a dear beba Trawan media say number no dear. Because India are no more kind. Any abba, ye dase, Yamisha, why? No, okay, Tarawa media na bandie, ababa bidu. Hello. Ye, quadro space. Mr. Asem Mpe Nipa. I want to do. Oh, my dear, I will go to so do the way. You. None of you too. So, boy, anybody was over my woman, you are my meeting. It's not a make out. For and then the Kakabi one man church for 1 man church for no. And then Muka who be now and then and I'm a farmer. I want to know so in Yama, Ojina, Obama Bay. Yeah, I can. Who from school, come to crying here, who shall blow out about Ojina and Yama. Yama show. As soon as baby, Mamma was him. Yes, enough. Your bono, don't know Papa did this. Whatever could cry, catch and will be always in your boom. What is sorry? You come about me, we answer, sorry. What may you become me? What do sorry? What do about him? What do I want to me answer? What way? Nana, so but more friends you, your bob who could do from you would be. And I tell the mechanic, you can't have a chin, then I'm a bono. Oh, my, she had. I was in charge of what is the one who can never man and the papa. What a choice I didn't know. I'm pretty be maybe not. Okay, hello. Hello, boys, Obama. Ye. Good evening, Apple man. Me what things a buris about one I'm the say. I saw any fire and I say no what case. Penny Payintio. Oh, boys, Obama, name of Wabo, what you. Now, full car class, you did see a cat when I do get it panel. Who do you cry until we okay to what can, who's woman cat so police work. In the next day, there's some bad great lady here, just some petty dear, the monk has sent them from no more. I did book that the book. I am sorry great to the best in the cook room if you are baby. They are pretty black. Also, okay, hello. 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 Hello.
Udin baby afrefri. Police will be so open me Majo. Majo so bemena. If I try to see what's kind of very quiet. No, okay. Yeah, you. Police will police will request about Cope. Dana, baby, I could do the annual. The interview is a cat a clan in the US came to Amasia. I didn't make discuss many people wadi. The police will maybe a chum when I said Timonon is out. Now we will come and inform and pay for 3 or 4. And then we have to see a man for I can take it goes up like a 20 academy. But if he only 70 for baby and I know for the and my most I believe into his years and one on. Now you must put you on the way to a straight gun of mine. More fire by say throne. Only wounding Yajuman and between a boy and the inquan acquainting. And Miss Sam. Okay, aha, and now your day of Reno Enina Bessie, Elotia catch a Viasia for 99 at this year was Santimem. Now I just some passing penny pa aboso, and the alto motor say, some passing penny pa, you will be actually. I don't think Yanko computer so get dimra, ye buy ya, ye dear common trainer, a betwa so a day amount. Tell me for come master saying and I'm right bed. Everyone wants to say Nipa and I made this. Coming from crowd 2023 Bible say Nyame Sompa pani say obi ko nyanka ene ewisiamo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting be 0598 559802 Edia was yet 1 media na November bosomeno media edikan and a year tro ekrafo ni din it is all on kransa now Ukraine kotro din e was Sompa enkransa GCB edani mu hwa o sunyane so a kotro din e was Sompa sunyane night market hwa na Kumase de ekrafo nyina ba be tro won mu din e was so am ye ni Rome hotel dia no hye eye busumi du ba kono ni de edikan na dwumadie no akasa de bronya bosome ni de to so aduonu ba ko ni beboja trada na de amote tom ye no ye de ama ekrafo yi wadi bibi wo 1 million What about Taco? na de abomo no so ani anwane sadi si no so nyame nhira mo pa waya de pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ani anwan so a yebeji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo amunnim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye hunhyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
nko na mete sɛ wo ba no sɛ wɔkɔ Canada. Oh, woko, suku. Na yɛsi agya pe aba no nso ɔkɔ nanso ɔno deɛ ɔkɔyɛ adwuma. Me say, amanfo kɔ no. Enya aguro. Ya no ho na de wɔn kɔ saa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa kwa ma no ne de. Wɔde obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a wokɔ Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wɔde obekɔ. Say ya dwuma so a wɔde obekɔ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Hwehwɛ kwan ɛwɔ Kumasi, Asafo Labour, Runabout wa, Nkran, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, ɛwɔ High Court wa, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices, our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249 000448. Number 2, I answered the taxi station. The free screening. I thank for that. Free screening. Yeah, Sir Ebano Ebibidro Ayaresa, Ewo Manga Nemu, and Ebibremu and Maimua. The Omanfo Nina Ajiatum, a Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex. Aya Suya, Yadia Bibidro, Etu Yadia Ase. Say any pedremu Yadia, and Nemusa Yadia. And I say, Yadia be a Aya Kranko, now the China Wunya and Wodronom. Yes, a Fabra ya share ye, Nayan twas ye and Famau. Ye wapachi number 2, Seawater the Junction, for taxi, Nekasa Wuba Dank Natural Healthcare Complex. So what chichi and a Wuba Swa, and money how and I'm Sewa Pomudinti, yes, ye baby come as a beda, Neji Ayaresa. Dank Natural Healthcare Complex, Ahutofi. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many other 4 hours, Drani Odifo Samuel, and what Menshia Ahimbuano, a Jabba family house, or who county and a mammy Jenaha, or how be a dawaso, set a manier a dawaso, a car and a dawaso. Yale Kranko and a dawaso, Otonia and Tana, Ubinebu Quasia, Ubiju Duma Frunsem, or Baby Nesisuana, call to Asem, Nasa a day. That family so ama wow, Shameno. Why is that? Drane Odifo Samuel, Aquanchreja. Asem Mpe and a mirage medic. Missy, I am one say, and Nipa and Swing, I made this. Jimmy coming from a crowd of baby. Hey, that's a crowd, you now, Urawe. Miracle, let's go with the Jammy Salmon from Madonna. So, come from Mofa. Now, want to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamua, yet the board dance who are Fanan baby. Would I see a board dance be so? Papa Joy Cam for the Morgana. The so Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chensing said the go dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chensing type BB, Southlock, IBR. IDT and Aerotiles. Now, was a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyami Bibi Wasoro, Anti-Manin Sanka. Fredas, Chaco Pada, Numbi, Fredas, Chaco Pada, Numbi, Ebessa, we are dear, Sebemo, and Yapu, Ebessa, we are dear, Fredas, Bemo,
Eje usu me sawu kokroma ya to trader shako powder. Bidi adroni bibra me wine. Edro we eye pa. Sauti so bia no mano ne bia wudro mu na hadi padua no a. Yo be ya ne se, wo be sa trader shako powder. Atreba ko de agusuo grass mu. Wo de atri num na de mano no ma. Ebe me na dana no ho ato no. Wo pe bia to a. Ko so korema mpon. Pentecost asoda no ho ana White House. Da kai hu se dre nya mapemfo. Abata wo ma no fo ana kwada woni mfie dumienu. Sa dre sa wonum ne don hwe aduadu na ye chi na o ha ne da so ho de ma ko hu doctor. So person ofra 0243 943 413 and 0260898914. FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atomo se eye. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Okay, dear Santimai Achiatum and Sompa Asem Mpe Nipa no. Ye otete bafo sia boyan tabamua. Yenam sro, yenam form. Aso fragara jamu akwata na bisi akafanta from Bema no. Hey, adigade abakade kumasi jom ene makacha santimanso muntia semo masum ene komo twetwe na ye baba twetwe nye nkola nkomo eya bako sem nkomo eye nkomo a sa wutibi wo wasumu a ubehu babia sabre ye free eba ene komo twetwe a ekoso no ye ne rabbi or rabbi ono ene sofopania ya to aba ede yi no it was 7-day Pentecostal assemblies and na ye no ebe twetwe nkomo e wo dwumadi wi so na ansa na ye be koye nkomo twetwe no so no dofo ye be ma sika shobotom ene makato se mema sika e dia shobotom ene me ma sika pa dia shobotom eno ti eno ne sompa sika promotion no sa sompa sika promotion no ye kotofoforo aba nsuo mu ewo Tarawa Media Company Limited ono na akofa aba eno ene sika promotion eno ene sompa sika no na efra nopa na amanfo di sika amanfo di anwumere we enya sam ketwa ewo dwumadie we so medical card so obi akodi dwa so aba na sika de ye pa na homache sika negu ono sika ni bi akope sika ono ho a na amani bononsi obeka se wa mantem se wokwa homache no so obeka so abese me na nene me ka cho se sika pa na homache se wo mpese obetwa homache a sika no ne brani anwumere biko onwuna dwo obi e fa adwe foforo a wode be fiti kina se eno tipe sika de baba akon homache na eye sika sompa sika promotion Asem Mpe Nipa dwumadie so na abetu anyade afiri eye peke eye fasika bajiska eye peke kan eno ti short code no enam de be ma no na ye 5 CD dodo no abetwa no eno na be ma the greater of chances of winning eno na me de ma onanwumre eye kwantie tetetia odofo nkofo moja nkwaji sika o ye musika ewo Sompa TV Sompa FM so eye star 256 3 hash na wachuso Asem Mpe Nipa no eye tetetia enche fidi gadochi mamu hu bibi mamu hu sika na de obedie no ye be frɛ no amonua edia dance se sika no aba begu ne wallet no so eno ntino short code no star 256 3 hash Sompa Asem Mpe Nipa chusu eno ni program awutie eno ni program abetwa no so 5 CD yentwa bi na yebedi sika eno ti sabre no abakosam a ede 7-day Pentecostal assembly eba ye no kofa ban no ankasa no sabia ku sabia nyado
wanya no ba bi ko nyame fa ne kra ensie ye na edie bai na asi ewa sodim efa enchikafo a kofa bai any leader of 7th day Pentecostal Assembly edie bai ankasa na asi eno na ma cultural sentiment say ye ne rabbi anase rabbi my spiritual director bi na ka me Father Teresa Paul nyame fa ne kra ensie ye o say rabbi or rabbi no chire ni eno ti se apostle chire ni pa dia na chese onim de onim bible mu ye papa eno ti esefata se dia sorry January enwaku no obetumi adi animu eno ti ene kura challenge ami tuama ne se so obetumi adi nwanku na animu a edia bai ena susu kokuru sane free no so asemi baby akokeka na asaba bepie na asore na asaba bedi ne ho no nyame adom osofo mema wakwa aba mejo so menu panipa ne mpom te sei oboade adom bibia boko de boko na mo so boko ye nyina ye ho ye kama ye ho ye papa na mi hu fonyini no sabia ku sabia nya adom mi hu zam wani kakre o na mi hu so konkran kasa wo moma so anye me nwanwa kra nyankopon ankasa esane oso pa panipa se kase Pastor Mikai Adea wone wan medase yakase Pastor Mikai Adea Association of 7th Day Pentecostal Assemblies a national headquarters wo ade beba medano na kofa ba no efe no eda inokofori ofrigache 1717 no hesom na se nobody yet turns after the China 16 years. Now we are no pencha be mua na bonsam so sa sore no. Papa no di ka so da wo he nkwaje adwuma se were ka chensa so no bedi akon so we say wie bi da ho. Na nso metu na bebo na akwati ato. Na wasi asafo no bedi akon kopense beba. Se the Israel for na mo anu makonsa asafo no Israel som na ayasafo no mu nkofo bia ye ho abonsamfo na be sore tia asafo no. Unso ya nsuruma na awia ni na wosoro ntenya bi afiri baabi Israel for kom ku nyina ya presinia fo ya nuafo enso mo sori tia we ni mo enso asori tia we eni papa ni wu ya no ensemo apie de yam se efa mse minu ya wakan baabi emlantie hene kra no woni di ka ba mu first ke se miso wa hina samoa de yam se woni aja omra samoa aja ni wona ayefe ti mu ko mi wono di asane papa busa asafo no edi akona so edi akon nanso ni nyina ye se wonantie ni penyina begensiw but boss was asane di wachida to me bia ni asase so betim no a challenge you okay eti say ye kan general overseer abakosam kakra minim enanwumre say panipa kofa ba no ankasa no okone krachi ono ene inokofori sofo inokofori enuti sabre no se ye ka inokofori a wonim na bakosem kakra no ye wode yi inokofori ya mma me chirma mi yinu ifrijachi na otiti mi firi mkoda abrem ne traya amekum lobito na yana na fie wo stadium main gate ho ono o hyase na o how ban so ni papa no attempt to change form so person bani see na asoro na be yene nti papa no kra pam no na sefo nti yedi ni susua ti 1970 ne ade no ha se edit na kira kama sa ndodi nyamso metete me ti wo mu a metutu kwai matraye team akwabro kire metutu kwai a ti wo mu a na me share asofu dwuma ase no be a branch ma me krofo ni papa yi ti o ma me dai wo mission house ade beba ti o sato wanyini ti ono no wo esra so ti obi yare a me ena me bompa ye me no no so du de no so abem du ye bakosem bi kon ya trotro nyina no se kere wo mu nyina me nko anam dini wo no no pa fre mi no bie no wani dini wo a ne ba pen wani metwe man so ne twero we general secretary de nana wudi wo mu no beacon say even say pamphlet bia BBC a ye twero nsem no me nko a ye yusu pastor obi a yese ya me di na be hu ana say de no ko fori din apart from me no obi adini na che say ye ka
enukofori dia na oye wo fa nimpon mo ma mechi mami wona tete me ba me ba ko papa ba ko wona netna ye netie okay tie nkwala abrim nyina tete ye enti nyam somo no de ono wo ma nyam pasapasa eto be ko otimi pam kra na bia ko ma me ho enasefo edi baba ni wuye o tete me so de se gumi su 7 years pepe no pa ni wuye o wuye no oye no o ma card no minu anya easy ade be card no de ma pastoral card or deacon card or elder card ono nko na netimi issue card no issue card nko na o ma card ni bi pastoral side there nano kwa no ye kwaje card ni mse card bi deacon na asem evangelist bi me ko en friend be on me twema so so nana unu ya de adome ko so no we bi ni ko so enti man pastoral card ne ban wana check card no ban na di mame se ne papa no ye secretary to church no di amame ana ne papa ne ban so your friend say e friend no enokofori junior o de ne to no ano onna na secretary ma so but to de na we pastor me ye pastor na chese o de bompa ye me da sori ano na ne ban de no church onye sof nothing okay ena na contact Kofi Appiah Boss FM ono so ye evangelist ye okanyam se mo Sunday mo ahwan ya contact no enokofori junior no ye mo fa na ase ni baka chiri ena Kofi Appiah Boss FM o ware no okay ono so no kan sempa wa Sunday mo ono so wo card ni bia na onya evangelist card ono kwa nem na anu ya no yi kire me nem so kuta card enti yesum ani e Kofi Appiah respect him kama omo from sofo bia sa no bia frame me cause me da edoma no papa no we ensuma nyina no me ko me nam gina PZ kajetia me kan sempa 7 good years papa ni apart from papa no many second person me gina krum kan sempa e wa safo ni dirim na se woni second person no enunti asode no se papa tu kwan a na wona wo nipa o so hwe akiri ma no ye tie ni se me obi a branch amame your branches krumasia me ni go obi branch na nyina nagu ko fo mo kra dem ko obi branch to no ko ka chem se no nwa because no ni gidi ko ase be yi bata dom nti ejina ama no kra ba ho be ya sori obi ya se me kan o me dai wo mission house se mo fa obi ya ran bom pa ma no utua ho bone bibia enti papa ni wu ye no enna sof ba ko fen sof charles osu ya na kama ni beje ho se ka odi wo fadin ehye ho ebia osofo enokofori founder and leader ni wu ye no that's it enna sof ba ko osu nyane e fen sof charles e from sof ba to mini pastoral card okay we do for sof we do for elder we do for deacon so many years but no issue card ma enna ba ko so techiman ye fere sofo mensa ne ba ko so brekum ye fere no sofo bene o me dipa bia o ne papa na nti ye che na me o mu se me no papa no me difference kakra wo because preaching am ye na se for and no mo frɛ me no mo frɛ ne ba enokofori junior ne ba ko ye fere no ya fosu fere wo ye o friday ade chin saturday o mbai and no mo ka kire o mo se bo mo ye mpanimfo aso no begu be gina e gina ye so tie na ye nka mo nam so minia enkros ndam tete wo mu shaka tete mo me mo fa na tie wo mo a me ne no me ne ko ne ba a che se o che wo mo wo mo member bia no ku me so ni satata me niam kuma na o ma me di on se ma no fa ba ware a o fa se ba ho a no onya problem but me na me fa ho no obi elu se ma me no mpema asem the whole church obi anim ba me niam le se me niam ye minua enti me dey na me se BBC na ka se nyam nso papa no beka be na otwe me na wese 2 weeks e no ba Sunday me to nyo mera me nkofo ye yima mabo nsam nso awurade nti me ye the hope and cause obi anim no se no anam ye poison me na poison wo de timme papa no na kan papa no adani o se de sonson to duane o menadi hwan na dia tum se wo ina duane me enya ma me na ina duane wala yene ni malete ye Rabbi enti said ye wu kan na che se
ɔse ya poison aduane de sonsono no when de nya hunhum asem ani su asem na woka oh because ani bi ani okay ni pardon de go ena yetiti na jame ofa no su kura so beko nanim nti yetiti ya dasefo ti wo mu ana na dwo frɛ mi sɛ ni ba konkra wakam frɛ mi sɛ bra wo fa so yare me hu sɛ mo fo bɔ mpa na msa me so from ni by na nim sɛ no mo yɛ project bi wo Intabenu man craft side no so for champion ne ko sɛ na wanko bi nso man kan kyerɛ me ti ade action Friday yet na esisi eso sɛ ni mojade me so mo fo ba ko pɛ o wi asene no ye sɛ ne yenko me report me kyɛyi so for champion ba be 8 ani ye call na ne ba junior no titio no opie bae ɛne wɔ so da wada orese nti ani ya monko nam so orese betwe no so woni abre se okohwe wo fa na ma me di okono oba nso oba onini nua ya bi se bibia tie si ma me no so okono oba na ne ba na me ka so so akam fufure nso se opese okoho ma toprum so ma ne ma ono no efia no eye wanika papa na ma ne dai wase ho ene wote se obi be ka chen se ne papa na yare serious to be so okohwe no ena inokofo le junior we eni ni nua fa ne afusu en mse wada na le nso ho nti me na me se wada betwe no ena enu bi efre frempon o ka ho no ofre no no se masa ni nua be ni wo fa asefo ni yenso asompa nimfo sofo crack am entu am ya nkohwe na bibisi a asame na beka oso ne montwe ye ba na chese still omso wada entu wada no yentwe na sofo unim bibi ansa na aboata tia betwa su no na maba so adwumakuo bi adawroma enene watumi ekasa odwumadi wi so om ne so yasene ewu sika fam ye ne om kotwetwe komomra sesi anti pensuo bi gu minim ye basesi a na odofo yenko 21st clinic sciatica expert 21st clinic wo ba ye no sciatica yade no 21st clinic na me hu se yade bi e frɛ no sciatica na saa sciatica no eyintrim yade eso sisi fausire mo na kokoma kosu na se de wuntinum ebesi atwen no enya asem keto akora na 21st clinic nkuto ene tumi ede abibiduro etu saa sciatica yade no ase na utwa bosompo kwa buruchire kora no a Ghana de hye ne mrofo ho kora no omoje 21st clinic atum se wonupa wodi tu sciatica yade ase no wodi bitwa bosompo ekwa buruchire enya asem keto akora abasobodi a 21st clinic ba ye wagye no eche wotwe hu nwi odofo se sciatica no bi ehawa yemfa enkoda 21st clinic omo ena ebetumi atu ase na wode amawo na 21st clinic se anwumere meka to se ya de bibre bia de fruit nwa no kosu na ase wotumi tu ase ede mawo enne wante ya de bidin amebo a 21st clinic enura nkase ekura no enya asem keto akora na ni dwuma pa wo yonti no 15 branches en wo Ghana memha wodo fa fidiem laboratory ne scan ya hodo pi ena 21st clinic edo befam Kumase ha owahwan overseas woni Alpha Radio no ene ben ho asante mapo akwante po no so uduru Alpha Radio filling station bi ho 21st clinic kozinye minie eno ti Kumase wo ho wo boase Council Quarters called Junction ubehunu ho Dome Market ewon kran 21st clinic ukwa ubenya no sunwane nkranza tachiman 21st clinic kosinye minie 0540311311 0540311311 the sciatica expert yenko na yenko pedu papa enom efrise 21st clinic ukura bibiduru a enya asem keto akra mizo abadwaso 5G meza hey ene wo manfo a ehia track kese no se wodi mizo ene 5G meza enam Kumase montre so no wo sensan wedi muda homoto na mizo no se de maami bia di ho adanse na anwumire no oba be pe bia to enya asem ketoa na wo se de na wo iShares nim ne de blog agu so no se mizo no enwuna wo mo se edwodwo akoma enya asem ketoa kora edwomfo ma no adi mizo ho adanse ye wo mango flavor ene wo miss fruity na metaka na fidie so se miss fruity no ebo ankoda nyini mo kala no ye kama na 5G meza no de wa ye adwuma bre wachiri bremo wachiri kase galamsefo agi atum mazifo enya asem keto akora asofo G mizo etum na woje 5G meza etum esan se enya murusa
omani je ho papa odofo se ayiyo no abedintuo no ene apontuo no ope adokodoko ede ayesa adwumadie no dia mizu ene 5G meza manager Daniel ewa 21st kenekatwa overseas ubenya dodo no ato Bikan supermarket abawa sister sewa our post office anomanye Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University yankoto mizu yanto 5G meza na Nasachi Enterprise ewa Safo Abinchi one VIP car park no ND ehwani mu ye friend Nasachi wa homa trufo we so 0246 270221 0246 270221 ye kwa chiri company limited ko fodu apoe mantem okwa benya mizu ebiato ene wodan ene ne potem enya asem ketwa kra se ye kwa chiri hode a efre ewa homa trufo we so 0243329414 0243329414 yenko tobi kwa chiri company limited opamangwa bro sendro hotel ya swame yenchemu ya eho ena be UKF Kinju Enterprise opamangwa bro senim yenko tomizo yenko to 5G meza 0263 752 944 0263 752 944 KF Kinju ne manono yenko na yenko tomizo na enyoma enkonkai emfa emai kama papa sofo eti abra omuka ase wada no eho ena na waduru omuma akwa ma akọhwe no enti emko ase wada no na menem so wada metwe no enti me na menua no efene fra so pene fene frempon no frɛ no enti wa no wose ni meba to kwahia wo be 10 minutes to 15 minutes 15 minutes ene oba no wose mo mra ni ekọ enti ekọ no menem di kai ti do rampa so no da ho ni ti hwe me ne yam so ofa on so sara me fe no ofa enti mi so da ti do na me hu mi so na me hu nipa owo kra sada me nyine die ba ti mo na wa ba nenum na ni go so han na mi ti ofa omuma wura demo no wura me ya do so papa wo nyina ka ho me ma me abusua ene yeko ene na to ho no okay odofo nipa ye ne no atwetwe nkomo eye rabbi ono na dodo na afa no pastor Mikai Ade sabre wono ena ya to aba ede 7-day Pentecostal assembly ashe ne sase onto so if say ne wo fa nimpon adwuma pani yenti o enti so fa ti enom edi ina mi sister ne mam ntuo so mu ena mbusa papa we so fo wo what was that? Enough for this one day. You know, for the junior, no secretary. No, bra, no, you, Mr. Nia, on call you this here. One no my drink, liquid. Yes, one will be your beer swa, Yatariano. That's yeah, and I'm so far. Another way. Soon, me hear me, more beer man offer to find any brother. Mi tia mi abe we kese mi mo bia na kasa kire no sa kese mi ho de enka go fra kopo okay so ofa no ofa oben no ye na afire papa nsam ni ye kwa papa ho de but ono na e dai bibia ono aso na tete wo tete me kikinti e wana ablante ba ko fa champon ba o wona ye mba ye na nesi ni won ko fa Kofi apia me kon ko fa na esi oba na so owu e kura che na sini so owu ya che owu e kura che na che se mo ba nyina na mo owu ya ni ne kon wasene ye di do mo achrom se wo hu that day no owu before that day masa e can say single marriage bema wan wa dodo wo life e shake bema ne se bema wan wa dodo wo within this bemba ye nkanka mema wo be wu se de akoko wu mo ofa oba de ehira no efi kase oba ko hu baby ko no ti baby na ye na ne ba ko baby kwa ne ti dem ho ana iri mienu miensa enko onu be wi ahwe dem na ene sofo aware dodo na yon sofo o se aware dodo nya masa wabodam o se wabodam we bodam ni aware dodo e kama sofo o se obi anwere ba ko me so wabodam me preach me ye no onyango bon fa sofo ware ba ko nya djuma da sofo na wo yire yese nka 4 ne ba ko ayi nto chi sem kuta 3 original one 3 me one more than 10
o sofo wa ma mema yi sresere o wa mo sresere sofo wa ma mema yi sresere mema onya papa na ware baako obi ware baako a ada sakwala ana se hiye ni won se ni nyansa nka ho hiye ni onim nyansa odi ase na so kuta nkwase ankyerɛkyerɛ from then to revelation me dey count to some more than 14 years some person for me you one quotation say bible so ware me you money ebesi ne nobody why enti sofo quotation bi ni bible mu sa bi ni o bible just no quotation ni bible mo be timba yi chia me se me ja sofo die sofo bi num keka se we kura de kofo dua bro no betom saa adwumadie ye wo dwumadie bi a ugidie ne sɛ won kranza wo bɛkɔ hɔ ɛno ugidie ne sɛ na enkomo wo ye me de sofo enti ekokoba ne sɛ heaven no wo mo a wo mo ware bebre na manfo bi so wo mo nkobi obi ware baako wo kyekere baako sɛ ware baako no wo ye busuafo nsi heaven we say heaven kuro no obodi de ma Jacob ware ma 4 ne ma obi adini according to Revelation 21 verse 12 13 14 wo mo dini wo gate na no sɛ kuro mu hanom ye frɛ wo sɛ kuro ne boa so sɛ tutu bi kuro and the heaven was so Jerusalem uba sanse so Israel gate du mienu 12 gates and down no heaven so 12 gate Jacob ne bema wo de ma 4 no mo dae ne medrin bia da no na be dan ka cho sese obi amara ba ko ara adwena nko yi so for sa chekire we wo ya no wa sori ho me set more than 14 years and 15 years ni polygamy aya bro for mamle so obi amara ba ko we just say China for yam some for the China for on ware say mienu mienza on ware ba ko be it because of Bible in China for ware ba ko Britain for yam some for America for yam some for because Bible o ma mamre no o mo ware bo be fani Zeus ya kura for tiboni bia ware ba ko pe aso bia ware ba ko bia bonsama sore ye fani church of Satan na o mo asori on ware kura so e bi on wan empeso ware ya se bia na hu ni ho be ma on pe ma na hu ni ho oba de mema o de oba ehye yemu ti ze be ma o pe ma oba de tumu onyankopon no ye fana ware do agya amanfo bi so tumirika e wa adwuma yi adwuma na enye mpena de kama awo yi o mu nyina ho ade ya ho ade ye mpena ye obi po onye quotation se mpena ye bone adwuma mo na ye bone we wo church no dia mo ye de adwuma ho ozofo na kire se utimi efo oba na hwe ne kama de a eno ano no enye menya na ye ho ade okay oba bi won ma sabi oye kurani ba oba anya oba ahode mpenu ye kofie kwatia oba bu sampanimfo enye oba ahode mpenu akola wa si so no kwa Ezra 22 verse 16 wo se no kwa akoda da no kwa ye ne lie na ni da wi a ko tuatua de man kofo ye kan ware sex o entie no oba na nya no uno oba da ja na adwuma mo wo sere say yo de o David chief producer na ma signal say yemfa nkomo yemfa wetuo na sofo nkomo we amanfo de o amanfo de we no kra no metisi abonte amanfo beka so fosu ene se na kama ne kwa enti sofo we no ye wo dwumadie bi won kranze fe no gidie ne say eno de polygamy no ye full time na ye bia tuma no be fa Sompa TV enti eno de de ya no a ene wa bai ye beto so mfa so pi eno ti wo ka kiro wo fa se kwa wari bibire a of sasa kwa na wari do na mnya huni temi am so fa omo bia ma nchai mere me ma na because of me refer back 2 weeks no can say ya poison than poison with your team me send you open the whole church will be any won't me watching and your man so ne ko share free a year no na say we chire we na posi for me fe bia na me say pompa ya kra e dia pass say the posi ni bi and also pe bia je no na me ko so for yes na ma so for ho yi me mo yi say police ni na tie ho kire I tell me say me hwe mo yi we yi na say me de say me bo me mpa me bi papa ni ye nyina awie me go hono mu a na afide se ko meeting no mo se papa ne ba wo secretary na che se sofo se sie no wakra wo fa achi awie ye hwe ne abehwe de obetumi adi asori nanim e ho na se ya duro hwe me se sia me ba se sia se wo fa ye hu se wawu sabre ama asori no ono na ne kandifo ma asori no e wo se peninsi anamu e ho aha ene enkomo no odofo ene enkomo twetwen ye ne rabbi pastor Mike Ade
ono ena sabre yato aba ede yi no say 7-day Pentecostal Assembly ona no ena nanwumre Asem Mpe Nipa dwumadie so ye ne no etwetwe nkomo no 3A Herbal Center yen konye kopeko kwadu papa anom koko master ena mekamfo na media ma na 3A Herbal Center ni nupa no ode abadwa so no 3A co capsules ena ode aba ye de tu koko yade odofo duru ba bia outrance anu achia woto ochia to so a wanhwe abayi mframabone animguase beto koko afifiri woto ye kotu koko no a 3A Herbal Center ni nupa koko master enu bi ena edi kotu ase usisi ayo ya amaman aginem odofo wani no oposa wani so yo wisi duru anopa no a woto mama so chok ansan wo hwahwa ade eni nyina koko ena ye sa ade no uja onan amaman no moja efiri jananim eka ho koko ena ye sa ade no apapai ewo yem odofo udware a wo honam hene se wuti wo ho ani koko no senkyerene na se wo ye dasani a udidi ko yem ko ade ka hunu se koko no ebi ewo so na koko no yade bieda koko no enenenemu na je se koko no se ko nipa beka so nipa boni eno nti ye kon ye kotu koko ase dia 3A co capsules koko master ena mekamfo na media ma ho ba bia to no tunuro ewo manka na biada okwa ubenya bi ato kolina ka ba danie ba misie ba ene apidank ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules koko master papa odofo ye kwojo apo electricals yenko na yenko wo ya yedan efrisa koso monkania no ubenya bi ewo fie dia na eye signal cable ajo apo akofa ba signal cable no eye copper wire so odofo jo apo se mekancho se se wo beto signal cable no de ubeduru wasike kura bia no ubenya bi na dia kofie na signal cable ba Ghana mem ha no emfie nsie ni enkrane tema ena na ewo signal cable no wabakosem kire se eye Ghana weda no ene hwe so ena yede eyoye Ghana Standard Board agye atum Energy Commission for agye atum na electrician for awomode wo ya hodo eye adwuma no kire se adansidi a wodie se signal cable no eye wo ya papa yekọ ne ekoto bi ojo apawakachia odofo yekọ na yekọ akoto bi Japan House on MTN abrosano ene di ehwani mu RCC tasi run denyame ubenya signal cable no bi ato empempra de bi ade wo ya dan bia no underground cables and transformers ahodo pi okojo apawakachia ubenya bi ato na ode akodi ujuma okọ na akoto a electrician for no chese ye wo teteso bi ede mabo mo no enu ti o mabusu secha o mo kwa no makwa koto bi 0265456055 yakọ jo apawakache ye benya bi ato ana 0246905898 0246905898 ana 0543934550 0543934550 jo apawakache ena yekọ ni yakwa koto bi Dankeba complex ye kotu ya de ase odofo ama me ne wan say yade nipa benya so na ye yade na ebetu yade na se pa ma na free ho dia Dankeba complex pachi number 2 eho ena wodi ni dwuma yenko danka so ye wodi nupa papa abadwa so wodi dank fight to care abadwa so odofo duru ba bia na honam eyo hene uja na ya emoja firi mu ba koko no afifiru yemu enu ti yenko ne konom dank fight to care yenfa tu ye koko ase romanticism sasabro no dank stroke yentobi ebebo yi pa dank pro care no ehwa miesisi yade no akọ duru ba bia wo dwonso ana wo chem obi wo kra no sa dwon Sompa so bema wa hoden no ayeka wo mpamu nom dank pro care ebebo dank pro care no na ebetumi agyew frisa enwoma we nyina anim dank stroke no enso eboaw ama enwoma sisisi so na malaria hawo no entontom na hawo adwene no omatumi afiri umoja nim dank gastro care enso eboa ma osa no yatumi atu asem odofo emfidia hodo pi na ewo Dankeba complex a omanfo dodo no edi ho adanse se owura sa fidie nim ne de drone manu a na hoden no etumi ejejina so kyena obeye adwuma opachi number 2 one City Life Hybrid School no na eben ho yekọ na yakọ akwakotu ya de ase ewo Dankeba complex a 0266593330 0266593330 ana 0244017556 yakọ dank na yekotu ya de ase panipa wakosemi anoden papa sesei uwofa sabre yehusiwawu nisi anemu afeni ekohwe asore no se abene bai
ɛna asɔre ne fa mu ebesi saa bere ya ye de pani ama wo enti bra ye no mpanimfo hia ye na ye wi te hia no na omo de to anim se mpanimfo mo hia no na nipa no odi bitintima pa ne sa na konta kofi apia no se ye behia bia na ye ko yiskanti secretary no e ma ne nche na bi ka bibisa ye nyina preso isi affairs on the two anymore or chain in full week yes I trans be no so o mayi me die fra sorry na me sere o mayi wa die fra o fa sorry ni me sorry say come the yini buyer ministry ni buyer o mayi na assign na me say me moyi me di me na me yimodi ye me ti mo ko fa police fa begina ho o mo man ko biem je say o ma ba say bia ye nche me na ye ena ko fia pe ansoro se obi anya sofo ho papa me yaso me kam yaso me ni atro ena so me anya sofo na me yim pastoral card sabi pastoral card obi anya sofo ba me dem ya sofo enti ma onu e mo friend doctor no wo techi man ekire ho ko nsia obekutu no ei sofo kuta pastoral card na me dem ye meeting no Sunday ni Monday mo fie na police for be fie be kire me so why a day adenia o makonya letter bi se akole fe no aikela se makobo no pass nku nipa 5 and 4 nipa 6 ni be che mi ko tran kanta ba to buffalo ti wono mo an satem si adi ni panini no ho findi ni o ma ye free ni ma me be msa de ye chenye sa ko hia ye kwa ni ade ni o hwe ya no select no hwe ya no so bi ansan signature ye sign no hu se ba ko no kwa ye se mi wo fa mi hu nipa no mu yusu no and was okay akela asakala akela se so makaya bobo no pa so onku nipa o so ntimi nku nipa no nti akela no so asakala ti de awurade asesa akela asakala so fo ko baby to Frank samiro hoye e kwa mi wo fa ma kwa mo mi fa so ni ene to kase na say mo wasa e didi for de wa na chese wo ko so dia on pa ebomu oden oh say dedu no some tell spiritual na ya physical na ba ti ni e ko ni e ba ni e ko mi ko empa bo ho a nya be pam yi mi nu ya ba mo tete ho ko hwie nsu ogu ni dem krik afeni kase aduru eni bre se mi ntia ni ayi krofomfo nyina di se wona me da no na so mo bua me aso no mo ni mo ha me kra beto ma so no mu 1970 ye twa asem like ni anware mo mane me ma me ko haya fuo we bi jan kwanta se fi ja che satem ne ho nyina ne ho ye do fuo ba ina se kwanta na ma me haya fuo de amani nua ba ma no kotu e de ama no me mo yimadi mo ya mesre lucky oba de ada mo me so me lawyer madam fama ye ba ko bona ma no sa kwasi hwe ni wonya ho ama wo mo ho ye national high court edu obi na tension no so ti do am so da bi say mama ho a me ni nkwaje am say me wu kra me wu papa she say 3 days ago dia police for tata me so be wu am asore no yes 3 days bia because say my phone ba ko bi ye frɛ no ayi dokumi oni ko fia piano no mu ye agents kiri ni e ko ni e ba ni e chi mi man be ana busuafo yi mi say papa no enya asore asem etwa se ne hu ni padi na ade ewufie enti me na busua no fa asefo ni nyina ni nua mam trans yi me no mde ma ko high court one se me mfata se me di papa na de oh abusua abo ankasa free mu me busuafo yi mi a na ne ma no ene ne yere de ma ko court oh da bi e wutie abusua abo ankasa free mu a eye wo maame fa no abusua na ankasa yi wu no yi me no a wono so o fama no e wo mo maame abusua mu no o mo cross over so mo ntiase ene o mu nua o ma konta ko fia pia no nyina ko bu mu e di ma ko high court one se me mfata onua ba o mu nua ba no wawu a sesi o mu so nua ba wa no wono nso papa ne mami o ko mo ye fo wono ye panini nua mu nua no papa ni ba o ba bia e di afia bi se caveat o se de ni o caveat e di se me ko tiem ni e ko di asem e na court se me abusua yi me busua pani yi me to me ti me di papa na de ofie
onua ba no so omnua ba nso no papa ne ba pani no ne gitum one step no aka sɔre no yɛ kom de police for tata yɛ papa ebi otuo nya toto meme di krofon fo no kɔ a o ma to gate ni ba kono meme hye wo mo yɛ duru a me nipa bi afa no moja yesu moja atane yɛ kwa yesu moja o so a police fo ne tuo gya o so gate me na che ni bu yɛ ja police fo ne free ho ne a omli che ya to asɔre ni che ya to ma gate a hɔ sia ba me kyerɛ o so gate ni mu a o so mu na gate ni bie che ne tete bie am se na hook bi o se na hook ni bu so for na just no said the chain no so tete no mo ye mo wanwa kakra na ye ne me kra mo wa je se ho kokro ye na adwuma e mo ntia police for ni free ho esa to parado ne wo so ti kini e ko ne e ba ne e ko na omrante en so se asore no me da asore de ne je ho ne ade ti do ebi no no kra bam mo ba mi si ho be ka mo ka mo nye sei chance bam prensa ti enu achi ena omde me se me ye be ko ho gate ni bu je da no be che gate ni bu ye na me wura son dem ho na ya ko be wan ye o na papa nti akomya si ho obi anti ntena so adenti so obi anya sofo ono ne ba no so na esi papa na no onti ntena so nti odi akomya si nchai papa na akomya wo animu e kire se no ba nimu ti me wura ni na me tene ti se mo fane ne go nse da na me tene se brofo e kwa nkotsa akomya no so obewu asimi mewu e wona branche ba ko wu satamo a na obi antumi entena wo fa akonwa no so no owu ye na adi sei dem ba say 1 year some months na obi antumi tena akonwa so enya asore da na de na wo ma adwinim I don't know etu wura so dem na aten ne sei go anse dem ko tena akonwa no so me tena so ana omu nipa ba ko onu amfo piepie ne ba ko macho no odi o machi obesume osumi na me so me kwani e ma sugu no so so for the mama yayi kri na pani ba ko say mukunu a so fo ba che no so ba che mo jaye na me o me sa fa ko nwa no me sa tan so ade no say bo be sumi so na to ko nwa ma so fo pani no ndi o nya ko nwa wo wu ni so wo akonwa na wo oh no mo ko report me say asoro nya nnuafo mo ko report akobu akonwa no ni nsa na po itwa bache so for akonwa no na osusu se sunsum ana tumi bi wo mu ana so for banya akonwa de ensi wo sa akwa me ma konwa kronti metra so sa enti wa ba akonwa foforo yeah oh na wo fa de no ankasa we e kire sambubu no susu anso ama wo mu so masa nipo mewu ho ya so nyo dan ya sori o papa ni 21 day dry fasting do establish ya sori no woni di wanom no obian ko to bianim sei wo ko preaching be do na do one say be obdidi ya so nko na ejina bon trip preach a yenye collection yesu you are going the Bible way ye mo mpa yenyiska obontene ye ba for the aboboa 1 billion ko bi mfa ho obi hu ti aso ye different e ma ye din wasafo no kri papa me wonu mu a homache ye be cheme me hu nipa oba fie de bia no me fie we hu fie no na me hu se police car am say hey na me pie ye ade a chin ye mo ka chem wife mo frame wife se me ni ho ade a chin no makọ kire ade a chin eno mo kọ kire ma so pani ba ko e fe ne kare okọ wonya ne kra okọ otu kwa no ko wuye ena me ye chi mi kiki mo na police ni ba ko se sofo de be ko sele mo se me dem sim tia se bompo that time na operation commander wa Ashanti region we findi wahab na ne yiranya problem wa de yira ba ma bompa ya man ntinu ni me tie na man so mpani mfo ko hu no so what until fast sofo nto sel police ni bi wu e fe na adima mbo a tinjin o de meto sel mo se me and the police ni ba ko ne fe no de nchem o de nipa bi ko so be family nsuo ko kan ni show na su ko tia nsuo no to central adumo kakra no nsuo bi to ye no so police for mo tie wi na o ma ko hunu wa so for nsuo no to e ho kakra no a nsuo no to dum ama police na ntumi ama me for o je me family enti ebele ba na ha bo na ti enti so for ko ba sa no hu se wonyame akasa yes okay se ru ade wonyame sa wo mu ye yo ntuma fama to say wo jamlo ya ni so mu spend sa attempted 750 million me ho court lawyer wait papa wo mu ye
eja ye ma me be minim sa asem na twa edi nansa me wani afrem se national court me ko ya me mo fana konwa de ko ya bubu akonwa no tudu nsa se me ma ko bu no e ko bo me charge me wonu mu ana akonwa na ne ma akotena so no me wonu mu ana persecute no me ni pe me no ni no ko hu no sofro no po mi wo peja ne nsa sa asem na abusu ya yinti no ko hu judge no judge se me fa sofo ntu ah ale sofo no ko ni pa no se dia bio no wo fa no so bad no he ma me be oh no makoya piwo high court 7 criminal case de ne wo Fox FM hono mtum krik ya ko ye na police ni bi efe na aba wodim mabompa ya mane pay na ni sisi bompa mane yare ne ko ye no say what wo free you 12 no na me so wo me yare am report but me pese do we abato say mo fama ti no me zukuta be 7 cases wo mu ko bu mi dani da pani ma me ko hwe nso gu mi dani okay so for yabu dani yemra sisia enkomo no emu hwam na emu ede papa sesesia na wo ba Sompa TV anase wutie Sompa 93.1 ye ne pastor Mike Ade ono ena sabri ya to aba ede yi no se 7-day Pentecostal assemblies omidini wo fade na wonhwe na wonfa nwankuo no enko wosoro ahimem ono ena yene no etwetwe enkomo no your destination travel services yakontusem odofo eduru baabi amanfo ayo madwene so be free Ghana member if you say cities no need no afro omo kope dollars omo kope pound omo kodi euro ni nyina eye broni krom na ansa na abekọ broni krom no agese unya dwumakuo bi a wode omanfo tu kwan your destination travel services ena nwumere mekanfo nam de amawo efri se de wawe kotopen no kaso bewe kura yenyina chinyi efri so mo ena aye bi pen na de waye bi pen no so no ene efre no aye bi afo wono na de amanfo akobroni krom ama omakodi ye your destination travel services wono no ehemfa ena ode kwa enye ye se wo give visa na ni hotel booking no any reservation na nyoma keka akwantusem no eno de kra de wotenete odofo yemfa ya kwantusem enkodan your destination travel services if se waye bi pen eno ti ena ye di ne ho adanse no asokoma pon ni asokoma porura bank no ena edi ehwani mu obensemense ba clinic pa yenko ne afia kwantusem enko dan no omanfo dodo no a ena ebo mabaso se waye bi pen eno ti omanfo enhwe na wofo na kontusem enkoda no se wukosua de se okofa nwoma ifra bruchira ba se bronye bayi omo koteki ne China kofa nwoma no eyo destination travel services ena de wo mu eko 0257 298 084 0257 298 and 0206 748 767 asokoma pon oni rural bank no na eben ho yenko Dr. KKB Herbal Center entrimo adwuma de wo fa ne kwa Dr. KKB Herbal Center wono na abeto nchia wa fidikese ewe so se ye kan diabetes na ekuro atupa de a wono beto nchia emfasi kama ekuro nu na ahotono a no wa charge no wa giri sika tietia wono na abeto sanchia no adano na manim kura no ayedwobiri efri se meti bida odofo wo so wono de omfasika ho kura no a obema yade anim aguase yemfo Dr. KKB Herbal Center na yemfa yakosem yayaresem enyina enkodano hypertension na asthma no ene how fibroid no how ye kidney and liver problem no how you know prostate no ho aka wani ani yade wose wode ani abibiduro beso wani ne so ama wani no yade bia ewo so bia no ebeti afiri so untumi enwo yenko sisi yade no obeti anete na what the amount na wase menka cho say free screening no ankasa pa de wonye kapre ne consulting no wonye kapre kwa yenko Dr. KKB ho yenfe yade enkoda no edwoda kosi memneda anopa no nwotwe kosi anwumire nunum na wodi ne dwuma na so ame hade wo mekom akire heye one so ame municipal assembly no akiri ho na obehu Dr. KKB Herbal Center tema committee 25 wo ho
sana ahafu Kenya se number 2 ubehu Dr. KKB Herbal Center tachimansu ubehu no enkra woja old barrier ubehu Dr. KKB yekọ Dr. KKB ho ama mene wanse yade nipa benya wa na ye yade yekọ ne kotu ye yade ase 0557 346 080 0557 346 080 and 0246 716 982 0246 716-982 Dr. KKB Herbal Center wofro yenko ni ekotu ye yade ase Traders Chako Pada yekọ tete atemporo so na tete atemporo na ye fa so no enkane uyam yo ya na na ma bidia we no abonsu aguso bonchu aguso na wabo na enwoma asisi so kama kama eno na Traders Chako Pada ofa tete atemporo so no de nwoma kakra bia fra bidie no na nwanwade a eye no enya asem ketwa say poison toxin no kwa dia Traders Chako Pada se wo kọ no akobokum wura no duru ba bia kum wura no se de ye poison ekọ mu ne kunkum amanfo papa obi wo se migina wind direction hwe wan na ka kiro ekọ mu a wan hwe ye ubewu eno ti se wo kọ ba duru no a num Traders Chako Pada ubowia numbi na se de wo si eboa amanfo se ade bia toxic ko ni padu oboyi afiri mu no be ma se wonu maduru a ye de fa wo ba se wo de ye de wo ye wie na hu sane wa num Traders Chako Pada na toxin na wadru num no enyi emfafrim anhweye dachi ankwama kodwoto ebema yi bema pani no ama ho akyerew afedie na command enya adwuma wo fie say ye poison ko dia Traders Chako Pada beboa eya portion no Traders Chako Pada no ebi efra paste no uri twitwi wo se a wanum nka no wo se no ebeda fita asokwa mampo Pentecost asore ne nchen wa ena obehu Traders Chako Pada drugstore fo nyina nkotobi na wo fa nkogu wo msoto won ton ente so emfa so upewi na upedie him se upebi atopa dia orofo na wode wani achimo Freddy Mense ba Dani Heba apidan kolnaka ba Mr. Heba ne blazer we kwa ubenya bi ato kama 0243943413 0243943413 and also 260898914 0260898914 yenko na yene Pastor Mikael Ade Rabbi ana Rabbi ochirechire ni na yene no enko twetwe enkomo wodofo ansa na madika aka cho se ene message adwumadie wi mema usika na dia show botom eye sika promo eye sika promotion eno ena meka cho se mema usika kama na mede amount na mede amawa show botom eno ti odale star 256 3 hash na wachusu Asem Mpe Nipa ya santemaji atum na eye Sompa sika promo na enyoma akonkai ede amau kama yebe pesika ma watu botom anwumre ene draw no beba so ansa na owia enkoto no na oso aduru so na anwumre yebe ma sika sho botom osofo yento ayenkomo twetwe ne so enti no madro hifa ye me kasemu no ye che wo to police station ho no court court ti afere ne ke say criminal court nso de me call you no e won ko twa no masa asama mo high court 5 and a civil case say the main factor de me call high court 1 wo de ko dibem and a so no de nso o de me call civil and nso ye high court 5 and ye di asem no they say o mo de police time ni we get say oni scan ya de wa akra bedwane enti criminal de net ne pa enti criminal no ena police ni ba no etie no nso case be 5 se no ho ena nso me lawyer ohum lawyer no nso e file 2 eto ho eso mo so mo team no wo mo no no Kofoli junior no inu ya foso o ma konta Kofi apia wenu file enti ebro mo bo me charge no sense na judge no kuta red pen criminal on so de if you remand to kwa nkokra na nya boso na boso mienu no nam no Kofoli junior make sure pa want me kasa biem tie na lawyer sorry na lawyer catch am say catch judge no say o so mienu da wanim ti judge no judge na judge no say the case court rise the afraid chamber no so 2 weeks time na lawyer say and o so form ko janda ken
no say time me lion so or a great power no say time so on this year no almost do mko gina adaka almost e dey two charge e bam wo mo so mo be hwe nsu ogumi dey mo ma say e ho na fo mu sani enya na afidie kasa nyamu no mo si ason kra ni constitution ti no Kofori junior no ason panimfo na de na esi so enam se mi ason no constitution minim ason no constitution me papa no twema nso mi no soma me e wa cry ko lantata e ko yi ason constitution ba de na kira ason ni constitution so ade be yeso mogre kri ason ni constitution si na afiri ohun se prison sem ni ade be mu am se me prison kra meda because came from in the prison when you bibia na from paya omonsa and one when you no trance beginning cry there was one cry there ye papa ni sa so no mpekura biem nti papa no about tap is in post office once there be asam na aba men kasa bia na chiri kasa nyemu e je ko he na e trance na ni aye papa no di shame say the constitution ye dwuma nti me na me ye leader mkuta pastoral car ti pastor Makaya o me ye leader says constitution so che say papa ni wu a na so from do so a pe no wo mu no o hwe kire abusumi nsia na chi no asompa nimfo eni asofofo no o mo nto asofofo no so o mu dem no mo mpaye de oba de be yi no na obedi asafo nenim constitution ye clear nti me hwe kire 6 months na mo me leader wo next time headquarters Pastor Makaya. The court wa kanchire wo. Oni eni ya ne yes settlement no. Okay. Yes nsan ntemi. Pay constitution no. Constitution e wo ho. Ye na 6 months nso a ye nyina constitution so mfa ento aba. Okay. Nti me sign bi. Papa na ye madansi ni. E na Kofori junior so sign ni nua ya fosu so be na dansi ni. E nipa wo betre mu e ma yes ha nhihye no settlement no ye fa no ya hema. Ono so sign bi. Ono so ye die ya. Ono so no aba so bi pen. Ti no papa ne pan asam nti wa yesa busua. Nti to kwa ne ko so ne ha no. Sa so ne yasai. Okay. Nti ye ni nyina wo post office wo yesense bibia kama. Na asam ne kotoye. Asam kotoye no me kofie. Me nua no mo to kwa ba. Apa obi shatade quite mo ni precision se mo mtuo. Ma positive be cheme ba me nya bibia. Se mo ntime. Sa time de na chese wo ko hwe akire busumi nsia no. Ko hwe akire busumi nsia. Na wo headquarters wa no mo nya wo hwe. Dabi sa asomdua ba. Okay. Enti bibia ni hobi. Enti momra mi kom wo fie. Mi tumo fo momra. Na o mi so o mo ma Kofori junior so onso ye ne de. Enti otu bibia gu se de asi nyina no kwa wunua no wo mo. Me no mo ye one. Ye tena se ama wo mo case tu no bi ta wo mo. Enti wo mo no ye do mo ko. Me di ade no tractor ye papa ne de ye enya so de fie de no. Ebedi mi nsem. Ebedi ye. Mi gina so me ton tractor no. Na mi ko twitwa de wo. Ewrade obade di madanse. Se ewro mo mutwa case so. Ne bibia enkoto di. Na de onim ni se papa ba ko ho me tu me fo so fo me ka wo mo e fa na mankwa ade no mu ntimu da de mo ye mistake na de wo fa matumu a enti menye sa mistake no enti me ni da ho pa do mo ye mi nyina because ani empire body me phone me ni se na mtie now baby anado na kama fo nkwa ne awrade enti na la no ya ye be ye we ya me so mu 30 days Sunday na break here fasting you see I saw for bin timi o wait 30 days week be Monday and Tuesday be am ko 2 day dry and you no nsu anya hwe 2 weeks 2 day dry ni ma yes say 30 days ya so no guru bekum cause bonsema ni person sa so no na so so makwai empire bo tumi mi no wi ase bonsem tumi ni obo ade tumi nantiye the Bible be ka no edi pa nya be gansi the obi am be ka no but kode awurade pe timi untimme me yare nipa de me yare ajen kwa krobo yare but unanti yasa papa nipa ani ka miti bompa ya kwanche me de bompa ya miti me time si me ko 2 hours me so me nimpa ya baketo a de se me to morning tiemu a 2 hours wi am dware ne mada e bi awia kakra me bo ansa me nu mo so mo ma ampa ye election say ya bi e free all stations no wo mo ya ni members ni bi say Oma dada omo oma nka no kra nkyere omo ene fa ati omo moko si omo so nda wo sokobai
ni pescafo ewo mu ni nipa dom no enyina akɔe de oda mo ne fa ne da akɔ ɔmo so ate ɔmo ho sɛ wɔn se we no because da akɔ no ye ko hia ɛna ɔmo se constitution no a me ma kɔfa ba no me papa ne kɔfa Atlanta ate ba ɛyɛ fake ɛna police panin no wɔ no chaplain no Aboagye wɔse wɔyi nipa sɛ ne yɛnkɔ ɔmo nkɔ amasa no mo dwane ɔmo ti ɔmo asɔre no di me nom de to so ɔmo kɔ ti ɔmo de ɔmo from Entam 7-day Pentecostal engineer so ate no enti ɔno na aboa ayi no da kono hu sɛ sa ko fia pia we no makɔfa applicant ne signature ɔma yɛ bibi atworɔtworɔ abra wonim so na signature wɔ so nam sɛ wobɛdam so de ɔmachi ɛhɔ no nya adworo nso sɛ asɔre nso pɛ sɛ ɔfa ɔconvince amanfo no nso dipa dɔm mu sika na sefo nya akɔte yɛ kɔsi asɔndai ɔne so kɔre baabi enti wo ba nam sɛ momra me yɛ ne ɔse wɔn so yɛ ne deɛ papa yɛato ba wie matana 2 good years monsi hoda 2 years no masa 7 na yɛsa nto ama nto no so kri yɛkɔ yɛba ntie mienu high court ɛna mede bem sɛ asɔ no ɔmo nka ho kɔ constitution kyɛ sɛ ɔtrɛ fie 3 months wan fa sika ama ɔkɔlɛhyɛ ama ɔnya sɔre ba yɛbuade maa me ɔmo na de me kɔ memfo mu kɔkɔ to da ɛwɔ mu a yɛbua wi yɛbɛ 6 months no nkɔ yɛ api wɔyia yɛfa ne wɔ mo bɛyɛ 250 ɛsɛ 220 ɛna me lɔya srɛ ma ɔmo sɛ daabi nti gyagye no kora bu fi sɛ woyɛ sɔfo a na no sɛ wɔ menyɛ sɔfo bata ɔmo yɛ nuafoɔ yɛde ɔmo 120 million ma mi so ɔmo da mamfa bibia da ɛna ɔmo kɔ yɛ api court of appeal sɛ me ɛyi ɔmo de kɔɔ yɛ no review ɛyi na ɔmo de kɔɔ yɛ no charge ɔmo kɔ bɔɔ me yɛntumi firi mission house yɛmfa yɛnhyɛ ntɔmi so mpanyin a mɛgye bia yɛnyɛ matɔn bibi a na car no cars condemn engine kura nem surprise matɔn ni na mi ntua nyɛ sensei na court bɔ ni nyinaa to gu yɛ ɛna mo ni hyɛ mu sɛ yɛ to aba nso yɛ amfrɛ wɔ me nso kɔmɔ invitation card me sa mo letter sɛ mo mra ni nyinaa ni copy kura hɔ ɔmo ama ɛna court sɛ okay yɛn ho sɔ mɛ sɛ mo ba nti ni aba no yɛn san kɔto bi sanka bibi ɛni hɔ ɛna mi lawyer sɛ no wɔn mo nya sɔrɔ ma mi lawyer nso ɛde kɔ supreme court sɛ ɔkɔ pɛ ɛyi yɛfɛ sɛ stay ni na yɛ di asɛm no ɛna stay yɛ kɔ na judge na ɔti dom nipa 5 panin sɛ no wɔn sɛ adekɔ saa judgement ne baayɛ no wɔn sɛ abusuafo ntira nti yɛn kɔ ne yɛn kɔ settle yɛ ba yɛ ɔmo lawyer sɛ ɔde ɔn settle bi ɔne ɔn tirim ɛna yɛn ni anam lawyer nso firi mu yɛ kɔ hyia city hotel opposite hɔ rotary park hɔ yɛ kan na ɔmo members sɛ yɛyi asɔnso yɛ de di ana mu nya aba ne nka baako wɔ nkran yɛfɛ nduodu kɛsɛ mi hu di abɔ ma dwene mu yɛkɔ sɛm so na yɛsa akɔ na judge ne sɛ minim sɛ mo de nyankopɔn asɛm ɛbɛtum ɔfo na nyɛ yɛ di ana yɛbɛdi asɛm no stay no ɔmfam ayɛ stay no ɔmfam ayɛ no the court of appeal kan sɛ nkɔto aba no yɛnkɔto aba no May 23rd May yɛma me 6 months na me makaya wɔn agye yɛ settlement na atom wɔn asa agye constitution atom enti settlement and constitution ɛbande yɛ settlement nso na wɔn sɛ me nam yɛ pastor enti me hwɛ ne yɛn to aba no me mpanimfoɔ a mɛyi wɔn nyinaa no kɔɔto agye atom because afro no asɔn ntumi na hɔ bɛyɛ 10 years apani bi anim na asefo nti yɛagye atom ntumi nkɔhwɛ yɛbaa nam sɛ mmea nkasa no me ntumi nyinaa nto aba nsa enyi me ho na me de kɔ court of appeal sɛ register sɛ ɔmo hwɛ mo wayɛ yɛkɔ kikiki da bi ampani na asefo adai no so enokofo challenge me only pastoral card e dey real na constitution no yɛwɔ pastor yɛwɔ minister pastor evangelist deacon and elder was a minister no one pastor yes minister by what if you be a born twene kra no yɛ minister wo dey say hanom yɛwɔ minister of agric minister of finance minister by what minister of interior yes et media minister by pastor also a minister by secretary and you to a pastor and you won't qualify kiki na judge no court of appeal hey soft makaya me call no say judge abaka kire say because say was say court say wa na hwe to aba nti mu fuma so mko na me say there bi na me sa ko yisi yeta commission ye ko no mo trans na mi mantram bi
yi nipa mi ni oba hai ene nipa ba ko e kan ho no so yi nipa mi no Kofi apia ne kan ho transfer mo kono but do ebi no mu di constitution no so about to the card no mo convince man say papa ntia so ni ko fo ya adwuma che yen so am obi a card enti say no and now let the commission convince him say ya am obi a card ni po no me ba no me mi issue card ma wo no asema na okay me ni mo obi am ba ko say o re nsan wo brekum me ba mo fa na yi na di so for also e dey wo re nsan mo fa na yi na di be 25 years eno masa akofa na ba woman be a branch ebi akorinsa for ba ku so twese ka so bekum de yere no o branch ena mi yira di wo mu yira di wo na so mo no wan keka wo do tu abade bi enye yie wo say keka wo ho so wo wen sansa na za wo unika papa ne mo card ena mo tender card Kofi apia na o evangelist card eno go for any minister on so tender ena ni nua ya foso ni bi the following week no ba ko be kan ye 3 ena me papa ne card no so no ye old members me so kuta 5 nam say no kra to a ba me court ma me kwai say mitimi si pastor mitimi maka and no me say nkron wa say inform so branch 21 o ma tendai ya dia tum court wa dia tum you see here say the be bia let be to be the court high court, court of appeal and supreme court because person be na akofa biaba asane be kona wie yo ena ye bobo so a no me di pa 78 bae omuni ka se me ka ye na me se muni ka dia omuni ka dia na mintimi anyintum ena wo mo di o mo tender ye no o mo sans ni signature church o mo di go so de maame na me so mama card be ni ba be 60 me so mo tender o mo so church e enu anu no enti e beto aba e be ka week me ato a no ma choleted bi afa me ho akoma ye collector commission so say ye fi asem nko mo nso ntimi nye cause 30 bi wom ene e be court ena mko yi obi e wo Kingdom TV Darren K no ma ko dwuma mu akọ 30 no akọ no manager ho oba gina wa won fata ye de me kokọ na hefo na ya na yesa e no go for ni team ni ko for ni ko fi apia ni ko for no ma choleted so dia ba say aba no mo nto abre bi abre me lawyer bi e di bi akọ to court so mo nto sanka mo tran kan fa ho bi Friday no ma ko 30 wo mo na dwuma wu an say me be so bi amenti so fofo asem ko na mka che dan ke o ma me lete because your mom let me da court no mama let threaten us for me it's okay o so money no na se me po bi o money no na mpanyi po money no na Sunday ya to aba police for na police for friend say mo nko for na kofa asoja fo bi aba police station ho so mo ba na say na police commander wa dey ba say no want me to stop about one this court junction okay yet to me and stop about one yankone ko pesika kakra ntwe botum emra Sompa sika promotion ye ko draw no so ye ko draw no so Sompa sika promotion ye ko pesika emfa ntwe botum Sompa sika ye di ka chiro mram say draw no ye hwe say yima wakrusu bibia de a na ye hwe na number no ye mfa ntudwa na sabre die wa nya ntwa bi die a yem say yakulusu anesa na yekọ na yekọ pesika kwaku okay wo hwe numbers no a na draw no na ekọ so no draw no na ekọ no 250 ima hwano no okay number na guso no number no 233242835 233242835 okay 0242 then you ignore 233 no okay 02422835 wa wo de esoso no na waba 0242835835 okay mon troma miye Kevin koima ho na trobre miye koima ho na we de no libilibio ya bobo no TV no so no ginamba no ebra yie
the number no ebre ye na yenko tonwa de mbra sesi a Odifo Samuel Prayer and Counseling Center yenko akwankyerja papa no eweye brem eye Canada so promise mfe anim guase ne doso yade adane kwankro eda so no nyina da odofo adwuma na unya binya wade no so enwa ye den akwantusam aye bisi baza Odifo ba ko pe yenko ne koje akwankyere mu ohwam akwankyerja papa eni Odifo Samuel Prayer and Counseling Center menhia hembobo no Ejaba Family House eho ena wokwa ubehu Odifo Samuel yenko Odifo Samuel ho na yenko enkoje akwanche no 0504 588 454 0504 588 454 na yenko enkoje akwanche ewo Ejaba Family House Sompa sika promotion sika se meka kire o se bema sika to bottom enanwumire wina no ejina afidie no so yene no enkotwetwe komo panipa memo akwaba yeah yo na udin the same within the apartment because Gina o ka safre he Gina ase utwa asai o mi twa 10 cedi utwa 10 cedi Bashani sabre ya wie draw no sika no hwe mobile money wallet ne so say na guso 2.5 yes Sompa sika promotion ya ka kire ya hwefo ne atiefo nyina say ye Sompa Asem Mpe Nipa ne ba ye ni mfie mienu na emom asem a ye de ano beka no sabia ku sabia nyado ye ntwantro ano ti pani sabre sika na beguso de na wo ka kire afoforo oh they make a clearly because you know say red to be on fun win shit yes Sompa sika promotion enti ye na we achina we o de beto de ai oh we dey many ajepa just so me enjoy there be enjoyment no person me who the odi sika no be ye poten oh it's not no me di mu hande si that pele me gas ma me dey atano yeah okay yes abobo second one okay yanko second winner no so area Sompa sika promotion yanko ne tentem ye ko kukre kai sa wo Sompa TV no a na ekro no libilibi okay we 0558 158 dia ka so no yenhwe winner no beba sisi a we 0558 158 hwe dia so no wa gaza hwe phone no so ubehu we me say we free china ko yawu free china ko wodofo ye pese ye ma osika sho botom bronya brewe ye bronya brewe ye pese ye ma osika sho botom 0558 158 na de wa wi ne kai de wa wi ni naba ye kwarententem o ye kwarententem ententem okay hello Sompa market ya pa I mean someone live for the then o share live for who was central okay me kwa no obi adi amani age na oguafo de amani gem ho if say ho na school back ane asabia ku sabia nya ado amafo nya bi ko omo anu aye den ye o ya farini ana kira de beto yini bi we Otaya Thursday utwa asai it's a tense utwa 10 cedi and yakopon ya no nkwala enu na corporate school o se kira obi ekosua it's a tense na o se kira nkwala ni kosku ade yi Otaya Thursday nkwala no ma ya 5 ya ko different kai yo tra me chama me nkwala na de kana no pa de ma oba nzo okay edi asem na wo kam kira foforo we me ka kira edi asem sani me wata ntwa na de hana Japan okuru na me tini ayi ni no o mu se no no ebe wi ni 250 250
Okay. You better say. You catch the Viasia man saying, I say, Sompa Sika promotion, no, where you beginning. A bedroom babino, na tumu se Sikano, aye kesepa, entisopa so trebia, star 256 star 3 hash, na wapeki Asem Mpe Nipa no, then ye una wosene no, say udibie, swaya Sompa kumase, Sompa kranza, Sompa sunyani nyina, ekoso, enya asem ketwa, nanso, uwo kumase a, Sompa TV, no programs a who do nyina no, anopa wo man ya dubu ache, sports of Oba, Sompa komo ebeba awia, na yeso yedi ababa bewie, na ayekama. And until a friend of parents, you have greater chance of winning. Asem Mpe Nipa for ni bebe so na obenye bia duate kama Express Group yenko tukwan yakon to seminar eda wo mo okọ Canada, US, UK, Australia, New Zealand, Germany yenko suade yenko adwuma Express Group ene betumi aboa na okọ akosuade abo degree ahodro na de abagana Express Group Kumasi wa ha Accra Tema East Legon Takrade Sunyane Tamale Bibiani Express Group waye krado so obeboa wo akontusem 0249 000-448 0249-00448 yenko niafia kontusem enko na yenkonkoda no True World Vision capsules or for True World Vision was a main country say adie bia ye ni yade bia no True World Vision capsules ebetumi aboa ama wanino enyina da ho atumi atọ or for dru bia prostate no ojonso ana wo chem wan chem so dru bia se de osi jonso no ojonso ema no ebroso True World Vision capsules ebetumi aboa or for dru bia otaduane mu ayemre libido no watenka no atekofom True World Vision ebeboa o ka se wachi bramo ukotodwe ni nyina eyoya yenko True World Vision omo capsules no ebeboa ma yenubia ya poso nyina no ebeye kama oba eduru ba bia wafichi komu no ne ba no enye kamo eduru ba bia bosome ba ko no etimi ba mienu enwoma enkoyie ye kwone akwa wohuru ye mojamu a True World Vision capsules ebeboa ye papa True World Vision True World products no eboa emamafo ehotọ wo mo ote ho eyeden yankoni ekopebi ne efa entu ye yade ase 0206595707 0206595707 and 0558724302 0558724302 True World Vision product yanko ni tobi Osborge Enterprise odofo yanko ni TV papa na yemfa enhwe Sompa Asem Mpe Nipa ni bi na ye konya TV papa pa dia yo home use and brand new ni bi ebu akwa wone twerebu akodua JHS no na edinhwe ni mu Dr. Mensa Taxi Rand ubenya wo mo retail ni wholesale ubenya bi ato 0277788845 and 02443663 yankoni ekotobi na yemfa eni yejuma Joy Cam Roofing Company Limited yakoboya da so dia Joy Cam odofo Alozinc na Self Lock na IBR IBT yemfa moya da so mranto mbebo dan so de ama wa omunim depa tie ene metal trash eno a ebeboa ama wo fofom na woto no enso ebe konkai ama Tachiman Accra Sunyane wa Kumasi hawo wa ha Bogatanga Kaswa Tamale eho ena be Joy Cam Roofing Company Limited wonkoboya dan so mayen na enije emra edan de wa amoso ye ne enwunu a na wato chance mu na pa o efrise dansie ye sika kwhyemu a entumi emma yenko Joy Cam obababo dan so de amayen 0540125 na yenko Joy Cam obababo dan so de amayen 0540125816 and 0551009000 0551009000
000 Joy Cam wo frɛ amanyoma akronkan edi amaw Cement Bar Clinic yankone go to yade ase enam san yade pa de enkodan Cement Bar Clinic order for Cement Bar Clinic say men kan to say ya de bibre bia de fruit nua no sukosu na ase obetu ase na wo de amaw asokọ maponi asokọ mapowura bank no na edi enhwani mu order for Cement Bar Clinic say wo de aduro bia badwa so Cement Vital Herbal Mixture eno ene frɛ na gan no oba nom bema nom wate ka bepagya akosoro bema utadiem ba ha no eda fom no ebepagya se prim amanyoma konkai edi amaw eno na dodo no afrɛ na gan no yemfrɛ wo mo ahoma tufo we so 0240616061 0240616061 Cement Bar Clinic so ko mapon na wo wodofo ye kɔ na yakɔ Sompa sika promotion no omanfo adi awie eno ti wochena se upebia di omahene yadubu ache beba no pa mahene yadubu ache beba no pa ana ye de draw back beka ho ye be sorry ye de draw back beka ho eno ti star 256 star 3 hash Asem Mpe Nipa choose na ko baby wate osofo enti sima mienu ye fa wrap up na me won se mienu bi ese ka mebusawo na me bre no nkomo no dodo ye ne pastor Mikai Ade ono na se say mpanifo yi no ya to aba ade yi no constitution akasa se 7-day Pentecostal assembly onko fa sore ne wofadea na onfa nwankuo no enko heaven constitution yan kanesa okay okay enti Supreme Court to be kana enti ade kwa akodan Supreme Court se mato aba na wie okay ye to aba no so no me na constitution ya Sompa constitution ayime na just asore man na to aba no se wa okay pani na amafo se mo doctrine no wo dane no enti ya mate no ya so ni doctrine you see you going the Bible way isua okay papa no beginning ni e botai ye se coat obewu oni akiri coat tie Masesa no yes ni e se jalabia okay papa no kwasoro kwasi ada ohun se kwasoro beda papa no ote ase en sabe yekoje na ya na yusu ti ro nko a ekiro ka se yekoje na ya yusu ni semena enka ho fa so horo moto fa horo yeto nti yesua de na wonye leader wontim kreti doctrine obu onye leader bia because according to Matthew 13:52 oso osua ni bi obo ade yi ni se leader no etwa to tim kreti doctrine enti obi on onye leader we asore bare bare otim kreti doctrine enti di ono ano esi aye ho agenkwa no oseme man be hu mu Isaiah 52:6 ukwa Israel Jesus bi omini leteje abedeje nim abede leteje ba be 400 or 500 years ni Yesu e ba 1952 Yesu ba 19 First King James version 1611 na ya isos e chen be fe Billy Base or printing leteje enomi ani for DJ be Jesus and Yesu be mpakora ho kan so ukwa Israel Jesus bi ani ho odi ase e di masua onkonkla bi ma adweremenim mahu adenkwa no de bona semyo e fa no Yahushua be fa no Yahshua so ay Yahushua o ba na gedim na gendin de Yahwa ene wo de so na ba so and was pastor doctor enti enye Jesus o ya de ya Yahushua this is 93.1 Yahushua mo adenkwa so de Yahwa na Yesu Kristo no ebroni ana o tuntum black man is a black man adenkwa ya black okay wo di ase Koronu so di ka sacrifice Satan Ethiopia no ko Jerusalem ko so ye ni patuntum ye yo baade ma so far no sesia no asore ho no nsensem ba bi no mde totototo so ene de ene sensem de ene akan makoju obeyere ma yesi wa na sefo eno so no me no agenkwa ba ye no wono no me chi na me di otimu farazifo we dwoma ni nya se de to no so odi ase makoju obeyere ne ma chi mi kotume meme teaching say papa we ni a hweniye wodi ase we ni a hweniye ko na yeti etire no una yeti e wo busua no fa yire no ko heaven kro no dinini na so na abu na akunu a magimenti me se wo mu na kuku no na me kosia no aware no begu yes esumi ha ni twaka Penny says, I said they will see Cassa, I saw in a beat to or more members from Swatiana. Members in there, Papa, I didn't call a by. Why answer Jennifer 5,000 blood in some part of a cabin. And Jimmy Nipa and Jimmy Nipa don't find out who. Okay. And we are me, you what? Me the petty.
Saka wan sakwa masa me pam. Okay. Me peni pa nya hwe. Me na blame scam se ko. Asa me life a different. Yes, and Yankopon kasa behwe wo. Ma ewa na hwe me. Me won che me. Obi talk car pa de che me. Me sufro bo ade na hwe me. Me yare obo che me ade. Me ba yare ma sori ba. Ungu ewa da kasa me sesi nipa. Eti pastor Mikai Ade wadawro ma nwumre beda se na ansa na abesode akono panipa de na won sode ma o makamu no nkranhye sembe na beka kire wo nkranhye de ma mo anse o muni tua se e wode mpaebo de beka kire mo sisi so humu mo mpaebo ni mu wode de ne trene enim ne beka no obi amfa ho na mo nya didie ne nkoso bo mpa enwie e kon da so ho sabe honam ne ayesi a sunsum de azai e da so ho na ni na so betima sakra wa adwene e didi o tumfo nyankopon beka no so na di bua manipa asa e mo ni mro bia ala mi ni akose wi anyam na preach pizet ene ye kan kan ska fon kan ho me so sabe mapa me ne ten enso me pedesa ehia me kwa na mpe me peska afro no manyini matra 18 matutu kwai kotra bo chire nkro bebe manye ya de manyina do me ko peska yere you see enti papa me kache masafo masomo mpaebo no mo bi nsoma me Sompa so ba de be fama adwene no ma me nya no ma bi e betia no that's all sofo eduru ba bi anwankuo no omo yira aye no so e de Nyankopon kope wo mo na sesia no omo makamu no de omo ye wodea omo so a omo di sabia kusabia nya adro trosum bi anase omo di omanfo bi achi na omo wo nwambu ni mu no se na wo kan kire wo papa me be ye obi afre me free afidase ni achi enso ni me ho me no akanya na mtwe wo dada mo konya no mtwe wo mo oba de ni mo fa mtwe wo mo me se no wansa mi kosi obi kwai me bia puna to ye wo ye ntu gatim wo ba ne wo ba masom kura awade mfancha wo ba masom na nyame ko ne abo masom kai fami na papa na se abro wo mo enti me bia me pro me nye obi adi ne mo ba de obedi oba de ahye de so wa ba de a de di ka de a cha wo de ya be so otumfo ni nyina yankwa heaven de wani so be yina di o say de wani so be yina di bible say nwa monye ene awade do aba pa 1000 na so ngware ko fa we pan o ja ko fa ale wa adwene nya duma ensan ya osman mo nsa wi nya osman wi ma say be yodi ya wodi ye di someone was mo bonye fo ntrasafo mo mo ntun san ba mo ye di ya be yodi me ko to asan mo ko to ahemfa woni say wodi enya wo say me kom ni pa no betra na chese wa so ro di ntun san ba yi die na wodi do ho obi eni me say makaya de enti no mo mpeme no esia wo mo ma kan nyina ayema me mpani parodo akoba bia mo fa opetrene no mo enti ma me abere obi wo fa hye so fa wi nso ayema makaya wo kra de wo de wo se no wo fa yes enam dam so ti ase no awurade petrene nyuma bunipa fo buo ne ani die manipa na do otumfo Nyankopon bo so basase hwe tronsem de awurade pefa ye mente ni pasem ame oyi mrante Asem Mpe man kofo no ane bae no so yi wuti ase makaya nya makaya busa bone be no ayi obi mi wo bi apo okay makaya said ye be ya omanfo eduru ba bia utimi se o preaching bi wo be ya omanfo de o preaching bi wa Ghana fo be sompa o preaching bi wo so obi wa enye ne de enya de bia na yi obi ado na mo me ma osi mamiensa pe bo preaching bi to fa ma manfo se ampa eye wo na wo kasa wo sompa TV preaching me bom to fa ne se de di kai bema wo pe so nyini che wo pe se awade wo mba so wa wadodo a we bu ni nsa abonte de prepare nye we de bu ni nsa nkwane nchai efi ntran ni nsa buom 7 days me ka se ho asoro hia wo afoforo ko afoforo no ho wo mienu nti mu yansa hia mienu be ha wa kom yansa me nsa de o ma so mienu abeja life for ma na to be wo nyina che kama bema bia wo ba ko bi ma se fro bemba ofuru ye twon no aye fuko na nsa no wu afuru wa de ringa na hia kai ale o yo ba no ka ye wa de ring asa wedding ring so nye ne so be mo here wedding ring so wa de ring be ma she wedding ring o ma se nkoyi bemba wa so wonye papa wonye correct o so wo she wedding ring no se wo nana wo she wedding ring no wo nana ba wo ma wo papa wo she wedding ring no wo na ba tell say mo ba ton card ya me di pa ba ala so for wedding ring ni Bible man ni babia wo ma me ba nche ya honi wan wo ma me wo cho titia wo be sure nkola be na ha dwene wo ma me abro ho am onye bi asia no ba be sia buko no wo ba nso wo ma me abro ho a wo ma wo kunti abusuafo nti manche ya ware busua
Obebi o unsem. Okay, 0551-931-931, 0548-931-931. Yene Pastor Mekaya ono ena sabre yato aba se onkoye sofopani Emma 7-day Pentecostal Assembly. Pastor Mekaya ono any rabbi another rabbi. 0551-931-931, 0548-931-931. Na yenko omanfo etie yenko moni bi se omo wasembi ebusa ana omo wasembi eka ebe kama papa 0551-931-931, 0548-931-931. Hello. Okay. Yay. Yay. I hear it. Lele. Ebreko. Original Nigerian in the video contract papa. Okay. Sansabo abetise Nigeria Michiano. No, okay, ono kra wapaja ne sama udana. Ai papa die ina e program jan mame. Okay. Na obetio ofosu. Dey ayesi bia bre wo sompa. Mesiam promotion no. Mesiam mo matila ko senior die. Because the young boy was me chat with you. Oh yeah, that you know. Monsano de. Over. Okay. Nigeria me can be your prefer. On the papa picture for do all that many yakin. I was in church. Now, if I don't know, can be busy. I say, then my daughter so unique. Again, the mini here don't go never want to go back over the work of Nigeria. I was never a part of Russia. In the share, papa, I'll have a few wine. And on one so also say, back on a shake. Also, what three? Me penimos. Me quite do better 10 kra. Hello. Udi baby afrefri. But I'm free when your phone call. Yeti Opani pa. I'm a bed and very papa and come. Although when you I'm moving there, Sompa FM. Oh. Hello. Udi baby afrefri. Hello. Udi baby afrefri. Family the land because that's so Aboagye. Panipa yenti o. Family the land because that's so Aboagye. Yenti o pa. The two papa nkomo ya dem de pa. Le papa no me here number ka me ni won komo pa. Ye bia e be man de ne number na atudwa na le na twetwen komo why. Hello. Udi baby afrefri. Me free amati. Pani yenti o. Mikaya de me no ba e wodum na ka ne hegan no. No ka o home boy. So for Mikaya na design. So Mesu no ya pa. 421 plus atamho. Ai. That's me ba ho e pri. Eno correct. Na ya kan say ma do na de say waka pa na say be ma aware ba ko ni ahori. Musio. No me ka na aware ba ko. Oh, ready me da se pa. Ba se no me ka na aware. Na otare ba ko pe papa. Hello. Udi baby afrefri. Ala. Good evening, Kunkumani. Kunkuma asante mampon. Ai. No okay yeti o. Na pa so ho e. Kama pa. Me bo aba so ni jumadi e odi. Na papa asante mampon boko. Sompa FM. Ma bucha papa say, ni se mo awo ka no. Eye pa na ene memo ma ba no wo akukodura omori be yeta de no. Are nti ene kukudu. Awale mienu no ene miensa no. Enye is the system no mo aye style. Ne say ba ko pension so a wo so ni ska no kwa be na be fa so a obe wale ba ko mienu na ka ho. Watchman for bi ri mienu. Watchman bi team opposite. Watchman iri 2. Watchman. Hello. Yeah. Nana wani. That's what that be. We only have to tell Richmond. There's no better carpenter. Man pontin.
Papa National or Bichano or Canon, and we just say, the Iron Moss or Cotton Bed, so I don't know what they are now. Papa Obisu, you know your mother. No, me just say, I'm your mother, but you may also oba wari jaya na kofa no a ekochia busu ya no peka kramo ye nyo mo anwo onyo bade na ye mu ade a o twem pra so so e boni empra nya boni Abraham ni mpra David mu nya ni mpra wona ka mpra ye boni adwuma mu na ye boni sofo hello oh mama ko te Judges 19 1 2 3 o so bi tu ko fa mpra bi ni mpra ni fina chi ko bo dwaman adwuma nko na mpra nko ma bo mu to wasam tichi mu okay hello Udin baby are free. About so like I said, we go home. If we are okay. Yet you. About so Papa na some na okano. Me na na ase. Extra review kiteno. Na David mu na wale di. Ani Solomon no mo yere no dos. Sompa FM. Nyankopon e be wu Yesu o wu ma e na de. Me hu ni say eno mani nyina no se ne se tutu aboa e bi ni boja e pata ewrade no ene ni nyina ni obi nti se wujinya mi di na age krese mo ni bia le nyi ni se o be ba ko ye ba awale di de ne pani na wo waware ana me ma wale me yere ba ma wale o yere ben o ta me yere o fa so papa so o ka asaba kire ya me on ka kire o se o yere babon ene bi so ba na hwe wo nti na akasa we can say temo na agye nkwane mewu ye no ne mema no to aso me nza ena agye nkwan bewu no bema na ye ba akopentira na your social life enye social life nti agye nkwan bewu ye adwuma mo nye free tete krono nye free tete to asem mpeti Hebrew 13:7 mo mpeti fo mo hema pro abone mo nsua tete fo oba de send enro ade bia okay hello Udin baby afrefri we talk from antibi ni kete tete antibi free tachima antibi etio me pa cho me bo papa na ba pa boa bo na ma pa ba na de ko antibi hello me ma wo twa o number no e kira me ma credit why me pa cho me e kira me ma credit 20 cedi o kira me ma credit 20 cedi na adentina o kasa oh let's go to the project and you so much you want na tibi wo de obi bata ho a be yode oh be me de pa be me na Uye Kristoni ana ye Mozamini uye Kristoni Sompa na ye de ni People tell me June. Yes. Also a day June. Yes. Okay. Okay. Also a June. Okay. Auntie Bibenya credit china. Hello. Udi baby afrefri. But from a Kenneth Kazafa and Tamampo. Yet you. Also the Papa no preaching via Simonse. No fast Yankasa any. Okay. I think that's on Juma. And I just say Utie no for preaching no and any preaching no and so be an anthem. The casa pep. Okay. Na just esa fatasa sorry no oye candy for. Oko. Hello, last caller. Me ba. Me propose you. Bra yi mani sa hwa dwofo a. Me pa so me da se. Ya me nsra mu na djuma pa moye. Osofo, o de ase meba o. O de kwaku fem, o de ase ma ba. Na kafra, ye wa ba kompo na ekoda ase. Na osofo o de we ba dia se kafra man ti e de se o ma kafra yim bebre ya jinse mu. Osofo we dia mesre we yi quotation dia. Na so mesre de se enianu ma yetie. Ye sofo kan de ma yentie. Aha yetie pa na so fa nya adwuma.
because and then we no kafra economy had the new way ba kokro bo yin tumi nja ye ndiama so for na the bra yi make we are no say oh pe dem ke no say de di ka ho na ehia no a no say okwanye hia wo hu be ma wo hu de mfa nkwako Sompa FM enye economy bia kanea ne ye so eja ne bobo no ne ye wa dodo ne ye tuo nsu ye pampa kwa ne ye wa dodo ende wo hu ba bitena onyambo bonti me ma do so se me ma ne wa e ma me ma ye fura do so ne wa o ma ka no ye nkoko mo we no okay omra samwa for sure be ma na de ta ne kwaso na ene me ma ne boshi demo na kwa se de wani mu aye fefefe oh ye nyina ne ani ma efe oh ye nyina ne ani ma efe oh se ye kan no for sure oduru mebi ho no ma de wo kan no bebi na me gini na sem ne dipa ne se ebra okon be do pasata na oba oyere nso abu ni nsa in fact e ba say hadwe o short ya say ntimienu na wo kan de se wontimi miensa wo mienu de se be fa na mom se de be ya wo be fa mienu na wo be di ne kure ene hia short ya say eti papa na me nhira na ye be san hu obiem ye be san obiem because ma fo frefrefrefrem no na ye ponso e be kofi enti adwobra o abrotia Oforisuo bra na sa na ma obi ta wo de hu obi ta wo de hu oh me bu me nsa na be dia me uhuruma mo wadi ka mo nkyerɛw bro watia na wo be dia me uhuruma mo wadi say ye say ene ma bi wo na say obi gidi a kyerɛ sɛ ye chiwade ama na ye so gidi a kyerɛ sɛ no krampo ye bambo kɛse de manipa wotemase aha eti sɛ me kunu pa me di nsonyu ba uhuruma ama na sa achia ka ho ama na di ama ne ho atɔ ni nti Oforisuo be ma asɛm na beto wa wugidi eta akyire no ɛno no nti me kunu de be ma so pɛsɛ won kwaye tia wo ye me kunu na o pɛsɛ on kwaye tia de a de wala kofa no okay okay po bra betra say po kwa bra abroti aso ono de obehuhurum oh ma uhurum what the child water uhurum ba sama ne cheka ma abroti ajai na obehuhurum po kwa bra kwamna yenko na gestamani awa ba yenyen ye de nyamias aware bebre na ye oh aware de me pa de me ngensi da na ma de wanya kura mienu miensa de ye wo ware a aware de mienu miensa de ye kwamna ebuo ni pedua kwamna ebuo eti ni pa kwamna wo se sei bra kwamna me ne se me policy pa de oh da bi me oh amro mani tie wo nua ne policy no amro bi enka kwa ku tie wo nua ne policy no akwa ne dem da bi enko me die me enka the fact asema ye ka no o se buo ye nyina awale ye how there adwache wa ka there adwache wa ka there boss tie bono who the boy not the boy ye who the boy ye abrotia meka abawdiem me se o mam chansa abawdiem mom sofo asema na wo ka no o ye sofo ya fasting bo dadie so boa ya ne sofo bia nante onye fasting da debi onye e pregnant no onye e pregnant no mabodi to be mabodi Bible says I for kunu no aha I come to me okay okay na a phrase is 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 5878 and 0452 0955 93 mu bia be frɛ bia no ye beje oso ne yapɛ wasɛm ho pomesi brɛ etimi okay na ya kwama twetwen no eye tietietia ye ne sofo rabbi ana rabbi na etwetwen komo se asɛm no ekode dan court nyame asondai ni nwankuo wan na beda no se ko se bayo ye se rabbi enkofa asode no ya to aba e de ama no se onsai enkofa asode no kama Oforisuo Aboagye yeso de akwe House of Faith Ministry ono na the Gestemani our Reverend Nicholas Afo na the Gestemani our no ebrew Oforisuo Aboagye minima pamfo yakramo yeko long time.